العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kuzi mafundi wangu wa baba hangu wazazi hangu wanasho hangu wanama wanzani, Mwenyezi Mungu ajalie hala ni mlio ngani na muwanono. Mwenyezi Mungu yarinike kheri rizanza oso pia yarita zeneza shari. Allahumma amin. Uskolelo inu direkte muhimu kabisa karitujo kabanu ngasi wa hunu ulemenguni au ngari la wao. Ngabo wanzi hao, ngabo ambao, ngabo warendao. Singari wanisao rifanyemba rijoshinda hati mazonti bakarutujua emba umuri ya hatu ngejoka ukazi zanda babikwezi. Haizo tijo meani haina mru mtukufulo banu rajaan haumea ya beshe haina mru karibu nae eza husuyanti ya hatu ritijo jitwa ya uka embarungo inu tijo kayo njema njazamba au tijo kayo ombi njazizia au zinu zo kairi njazisaidia. Amonge tijo meani rajaan hau farizi hau tafdil inu ujo parisa e direkte inu ya ibeshe haina mdundae ili e mesaji inu iwaswili owa komori onti pia watijuamba kwa jalako ngamu mmeyoni huu tukufu wahanyu yoti daima hoka ina wakati njoka ufanya direkte banu ndo mwabianukana muitambaze. Yoti daima upando hangu amado dokari deside ngari wamba udunwa ya ho andu walaze maliza hatu watufanya hizo ambaye lazimu wafanye risari kubaliana rideside no andu baika yao wamba ngwa uharume bwana hatu no kwa wati haukweli rinunia jeri tanganye wazima ritsahe wandu riwambedua wandu warengeze maliza hatu warirenda malaba wenda wahabanu warua warudi warirono malaba no wandu ikayao wamba ngasi wazima ngwarilati zao wakati na makaunu no rengeze ngoza hatu ozibeha upando undwaji riwanao nao ikayao waudu wandu wariulilia waridulumia warihibia waridharauyo. Abonge abo mimi ngamu mjulizoni banu haina mri yake ukuro yode nukto ya mado na kaujari hadisi banu ezabili ngasi haruma bwana ngabanji yao fitna jinchi abanu sambi hafungwa wanzuani wapuliliwa wamwali wafungwa wangazi jawa puliliwa wanuja uja lelonge lazimu yo rione hakika ebanu owa wanawe mbwana inudawa owanzu wa porofitendawa owa wanawe mbwana inuda wapi owanzu wa porofitendawa emana ni mea oni ngabo fikra zinchi ide zinchi weka yao owenji haruma o watukufu wa komori wazijua ongwa ele wao shao kwa tusubute uzamu yabo mimi tita wakali Mwenyezi Mungu njeni zambie bano usukwa lelo inu direkte muhimu kabisa wa komori yabo karna ujua udwamba wala fungwa kaja fungula wanu wanga zija wanu wa mwali wanu jaujao na wejo kirike mru katina ndongo yafanya oti utoa mali ti udeplace ti wambia ndongo shangwa tsungu ulinda bake wandu watoeze maliza hao wala tu wakati wa hao wajisakrifie wende warengezi wasawajwa mbe inu de hatu ilo laila zimuja ubale sharia shamba jao sharia bashara rilema na mtojo wa mashiwani ile haiti abongari jo ujili upande huu notabilite yona na jusi enga mrambu wawe notabilite yaona na bala jusi ewala wandu wapulani yazali waje warumie notabilite wa ikenti hawala wandu wakweli wajo wanilie notabilite hao ilo swala muhimu bamwishia waonana Mwenyezi Mungu akaurungu hamba tahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta. Iyo upande wa saya ngabo upande wa hatu si wa komori ngari wanao wana hatu ngari wanao wazati khaswa wana sho hatu eze twabia walu nizo arumaze rezo aba sango ndo aruma shughuli bwana harusi re mabwana harusi ro waele hao pia ngwa sukao eze twabia zinu kwa tina mbanungo ya husila muwairenga uketi lokana mtume arapa rosuka iyo ndiyo wambao abonge abunyi wazate mlono wana
mndu yenda haruma shughuli ufikirio ila shughuli ya mapete marufu au malesi bieni marufu wanaume kwa pweze nyile ngwa sukao hama wanawashe wapweze nyile hama wanaume ili kasida na ikaza banu arrijal qad takhannath wanaume warede wanawashe warede wanaume kesi chakaza kifunga riwo nao wanaume namna wazinao haruma emajaliko neze sambe neze trunku neze kata au zenyi kumbi wanaume ngaro nao wanawashe namna wazinao haruma emajaliko neze twarabu namna wajibali yao karna utobuli ya ba aringapo majilisi mdogo ndani kwa ikombe shaka fena tele hali ya namlelewa ili wararwane fundi fadilatul ustad ani kwa mapesa virenza alichomwambia anaweza kweli na mpartage message zinu bazi no message muhimu anu kartutu akaba ngasi wa hunule menguni eza nyonte pia ngamjwa ya ukaba nuru ratio lo ritole 0.3 baada diaspora ilo Komori wandu pia warambua ya ukawari tinzi twamaya waritrahise diaspora ilo Komori waritinzi atibura na diaspora ilo Komori ema opoza walo Komori waritinzi twamaya waritrahise hiyo ngiyo noir sur le blanc diaspora awe opposition ilo bonte yatendelwa ni Mamadou yatendelwa ni Hassan Hamad yatendelwa ni Yashiraf yatendelwa ni Sedali Mohamed yatendelwa ni Shahir yatendelwa ni SMS yatendelwa ni Chaf yatendelwa ni Toja yatendelwa ni Dr. Jimmy yatendelwa ni Metra Larif yatendelwa no wanazi jana Dr. Ngulamu Dr. Rafsanjani Professor Omar Mirali Ichabudini Naswiri no wadunga yabo wonti pia ewa ongo ambao je ngejuka ulazimu haupesi banu wajelezi ngamanzo mumrehitwa aina mruganzo mrehitwa shaka mnautu ambaba namtulilie bari ngaripuwa wandondo wa muweri toda zena mnaino ganzo mrambie plan A plan B plan C namna jerijo humdhibiti banu engari sawa za tukomori wandu wasi hao engari to wao hindi shaka mnautu ubake na mnaino hama wandu wa hafa banu kamnautu na mwabesheze risala zinu ba lelo rikauswali ya fundi watu fundi Mohamed Abdou akaujule litina la mmadi sama ya rumu mjua ikoni na fumbuni tiparse mwanashe wangu Dr. Ghulam Othman ngwambo wantija tambilo uka mlapisa sabatika ulapisa sabari kujambilo ayemana na bati ulapisa nizo na hamba tikaswe rukakuja tamba na mjuhenyi mwaba msomo staarabu wandu bakamna utobaki bana womreda akautapani kianimani sedamina mwanashe wangu manzani wangu bahari simwambia jua tamba dodo bolo banu nhambia hao wanu kuna utu ubaki udo cha Facebook wala utanzi mna furazi na wana furazi wanu usomwe sharia shahentinu wanu pia ngo julo abantu wazungu wanu waju wandu hanti mshenzi wol ngebidiyo ufanye barugo wanu bo Dr. Ulamu da wana Rafsanjani na babani ha kamna utu wari entire ngwa yangamiziwa owaze wanu waja wala lahunu banyunyi wana zijana mjuwe ni mratu ambabu wa parti basi ya Khartoum mona ni modis tima biazo matokwa matu yabanga nyabo kwezi maulama wa Komori wabulia israfi wabulia urahitwa wabulia ufiraji wabulia zangoizo kwa tula mwa zamba shahede ulolo na mjoto ulola waili na wararu ndongozi waelezao namna abiso nyoti pia mmono mara zinaangalia rezo nyoti pia bo watukufu mmono yauka serikali ya Komori mahakama na serikali ngwafanya wazidaona nono wandu wobonze mdu nikozi habari za Komori ya dozamba negociateur de malenti ya waswidi journalisti ukonfie loze ngoza henti yendao nono Komori journalisti mobonze unikoze secret d'etat asani negociateur yo de malenti ya waswidi yabaki amjobeshe juwa risala da ino IPDC partinku RDC ya mwenye baraka ne range mabieni ya ukana nyido mlo na ruenji awika lazimike nyido mlo na mali nji ekemodo kama seri mfanye mtango watijoka mndu mzima bana wandu wailiwa ndio watoa zalim bale zembio mja mjinza jele tui jele simsim babo nyima khanithi wakati hiyo umtimizi ndo ka usikwalelo wala wakirtasia husu wandu watolomo hazini yauka ngefawe sankule shange lazimi warandewe mapesa hao watolomo hazini nyonti pia mmono eze twabia za kishenti no uchafu wajirisiwa usikwa jana ni mwana wa azali daino wandoa
ya kuzina dainao na usufa jihadi wa yarwa na nyasi hitwa na mjodo mwenisani homo sizoni shayodo introduction ya hema hadisi na kaujani hadisi bandamina nyi usiku wa lelo wa ala barakatillah amara ya sayanga mummeyoni mbeshe haina mjuao emesajini be hawini wanashe wangu mtukufu Mwenyezi Mungu ya joho mlimango shamu yini husahu wa Sullivan ngamaliso directeur hangu Mwenyezi Mungu anawafikishe ntuhanza ndo hamba jema fahavalo kengwa rongo wao bala mndungo ndo yambe ndrabo yambe majaya ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ujwa kango jo wanilie fujari lihibao no dherumu jo hadise aya tena ka umutona kwa unafiki ngotezene Qur'an bismillahir rahmanir rahim to sana salamu dahubi pomnafiki ya madzi kwezi watukufu sijabanu njeni mlaheni ngamjojo wa udohamba ukanganye dakoro kamtidakori ya ukarandi sembwa na yinu makati ya mwisho yanu tiba uso ukaelegari langu gene dawa zabari liso waswili balanga bo wandu wa Fusoze Mpinenga bo wandu wa Joseph Ramenga bo wandu wa Tiananga walimenya ode mani ya liso waswili izole zari hunda ne bwana riwanao ranzi usiku emana she wangu almarhum Muhammad Agazu ya ralo hitwa hata usiku wa lelo tendo tundati hundu wambangu hawanao kairi wala ratukada sinao nazivenuha zabari wakati wandu wa tunda bashari wandu wakawadithi dawana hakudo wandu wakaharumwe ezi wandu wakawadithi hakudo dawana shawanu waba ngari wanao ne ezi kabati ya kausubuti harongoza ezenogozila kabati eza hangu mimi wala kwa janiti ya shamitika mengoni mwa wandu wakawadithi dawana bashari baingo musizoniti mduzu abijo kirika bani block awani zimi shami mitika wadisi daminawe sina ukanga mwano damina regime ni hunde mdungu iduzu nikeka ni nika information za udetruise wandu rwano nao shema ni ya masupari hani haya ukamkau nika bashari information do kanyi nga mfari yao abo nyinge jomundi ha nyinyi nga nyimdongo wada nyina azali bahe wala wado dawana azali do akarongo wada dawana bashari isome ngoni mwezi alama za unafiki waho wandu wambango wana wembana enga nyidakora kwa mtitakoro kejaka ubidi mru yaja ya kitowa fidia ure mwezi ya kishentinu ike wandu watuka ujawaparianihe o wandu wa wanoni yo rimure kabati mkomori au si maopozan kabati mzima ya kaharumo wandu wao shaunti pia waunde ya ukana wandu wala wambangari manona wandu wakaunika bashar des informations womsuba izogezi wane sao ulemevu no ufenya ne shahida ikaula zimu ikeze informations za secret sisi deri nikao bashari shatinda wala abo yonga iwane sao ulemevu nezenda bono unafiki kwezi watukufu enga nyipre mduya tambeja ubas banga mjomdambuani mnanzeke ntujwe kende directeur mwiswe hangu amtujwa shantona kana nizitoro honi banga mina amana sai nyana bezeni ito wandu wanuga singwambila na ndabubana eza hikabatu joni bira matoni karna weda rifanya duwaka dombili eduwe ya rarunga riombao haruma bwabwa la msihiri ngawajoka mafundi wa Komori na watu wa Komori bi idhnillahi alkarim ngawajoka mafundi wa Komori na mafundi watu wa Komori harume duwa ya mwiso yinu riombao yabonga mlaho haina mriari lili ya mali zabari amina zuki wangu niko ukaparida mina usiku rambanga risao le 9 furi rangaza mbaka anda wana ule wa voti waunda sira tukanze voti zireo basi wandu waunda na uhabaruani wandu waunda na uhabaruani bojioni hamasikitifu hamahoza zuki wangu mtukufu mutawadhi uniko mwanza niko mstehi ni mazao mengoni mwetu amaya he Komori na Dr. Said Abasi hende hanjia daina Hamidu Karihila Dr. Hamidu Karihila mzee wangu mzee Iburu Shehane lebe ala hao mzee wangu mzee Abdillah Hambaye wale warenga Abdalagwa haruma mpango ra ufanya son tipi ya rabe hamali ya ukangarisi hao le 9 wandu pia rijipanga si apeli pia rizifanya et le 8 haruma 17 eri o wandungwa o moroni o habaruani
Abdallah kwa haja ya babalada ina tijola sila tijindo biwa jawamba ukana almuradisi komredi na shababi mkombozi karitu huja wapua wanduze mvu baada ya ambia ziko ya lola mkazi ukabozi juha utawe bajau ziko haumri hange mbajini o wandu wa paraziko bozi vanu kwa wanda minga mihunu wandu waka MGP ya rika utengele yari lale moroni rijuheri tamba semba ale bahongo juho wende hiyo mimi jau usikwa juzi Abdallah kwa hamambia niso Abdallah kwa hamambia nizo ya ukatikambi wa wanduo ni wende zao ya wakabati mdi ajuenda komori wafanyi hendrongo hauka ya jowa rega ya wambie na mjeri tanga nyeze nungo za hatu bari tanga mkwe jau na mtowe jau hamba na mjome nzanyu wahu nukarisi na wana yoti nungo ya mdu ineglishe ze nungo hizo kenyi wanadamu kenyi wandu wakwedi yoti nungo ya mdu neglishe kenyi wanadamu nyi wandu wakwedi haina wakwedi ulo komera jomba babda wa indemani wandu wanu wabira wenda zao wala wala utoru wambie na ya Abdallah kwa hazamba ukana tika uzamba ampubliki ho hangu juzi rae jaji ya rengeshi kabaya jiti hamabia ni ya ukana na mche batanyi mcha abasati bwele da hola hangu kwanzo edia mrengene enye basi ba yakawamba nuko hamadizo ngabo moto mwashili hazamba harume direkte hangu jana ya ukana ngabo mzazi ya jahunu arini kama pesari hulu misima anyo ritie legashi la unguwe mirine zonongo ramwa na mwede mwabaki banga rjomni kane alerte ke janikiwa habuliwe rezo ili ya do metrize zonongo zontipi yabo haina mdu ya kaukada ena grupu hiyo wajuha wabaze telefoni yo trahison yabo ngabo wambari beha ngabo wambakari jabeha ya tubeha manaha mimi tibeha ngamparo haruma o wakomori mlobana ngamparo ni wakomori mlobana ya ukana mwanama Muhammad Laheri baba mgomri ya kautabwa daena msejiba mze mgomri manama Kombo Benadi wanama wao amagari tende yao zenugozinu ya ukana haina ulo pre haina ukubali ya uka rilili wezemadi zatu si wandu uri wanao bwana haina ukubali ya ukana ritrahiselo rihadado bahinga mumparo banu usiku lelo unu ranzilelo nimwambie nukana mjeri tanganye basi siti matri siti malaba ya ukarini kwa nduma ali randi 2018 hato usiku lelo wadilile zemadi zatu wakawado rirende sinema haina ya rilili ya mali ya mbangu fanya ndongo ya tuzifanya Mwenyezi Mungu na jalie zemadi zatu ya mahala za rumishiha wanje mro wanje mbadembi wandu wao wangamie kabuli ya sumani ya zali eni ya tutowa natije bami meka tito wallahi pasani to wenlibe wandu wajewa ombedua minga mjozifanya baingo wa miche wallah ta wallah uno pre naji amado de wandu wadililia zemadi zatu sino avaya hemfumbili je ushao ngejo lazimu mjuhe mfanya rongo kaka mjafanya rongo basi mfumbili jodu nge ijao ngari wamba oduma ranjambi appel de Paris shanga mzambo d'office bana mide neuf ngam mzambo d'office bana ya uka mfumbili jodu nge ijao ngari jobu yakabana kufanya manifestation ngari jobu kamsirini harumwe misihiri ya Paris riwambe duma ngari jobu pasari pia ngari jobu pia pasari tanganyama pesani yanisize mafundi wa jobu tayabo rwambiye wandu waritulumu ngamjojuweze duma kabati dua ntojo ijirambu ya wallah kana yabe soma badiri soma itima ngamjojuweze duma za lazimu zisoma yode ndogo ya mado na kaujani mlaheni bana o wandu walazema lizahatu watona wafanya warilenda sinema no wandu wambangu wa harumwe na hatu wabaloze ndogo zatu kwenda hula na zilanda abo bahe wandu wao mfumbili jeyo ushao leo juma maudu mfomoti mfumbili ngari wambao duma andwani kwa mali mwaba mbeha kaka mjabeha abora nyimlo hunu mbeha wali rowalo hula mwanyi samli na wanu abo edwa yonge endao ya swibu yabo Mwenyezi Mungu jona jodi habari za mwado na kauchani mdae enganyiradha ukamtiradhi ngeni nendelee kwezi watukufu nganyiradhi haukamtiradhi ngeni nendelee harumwezi ngona kauchani zambe banu bami minga mbezo nambe ishelerane jafa katifu kabiri no ananyuho abonge jo lazimu nje mndengeze ngo izo mdoendele yaba mimi ngamjuo kanga mwanwe bwana yinu ngamjuo kanga mwanzo ni ulwawa ngamjuo kanga mwanzo ni uwe shantine zentida o ari ulidia na mnanzishie yabo nijue ekewa ntuto jirongoza njoendele ya baba nlonga busuje muhimu kabisa na nzuri zishadisimana enga nyito yari bo atukufu haina mrudi euro 20 euro 50 euro
haina 5 euro haina babi mdojo itoa rifanyize ngo hizo na menga muhumeyo bokabiri daunu wananyu ujoteze ngo zinu mtanga uombe siha ni kwa mali yazibe kajazibe au mri aleze mali hula maranziba wanjia peli ya mdulo komori muhimu banu gujo kengwanzo gujo jeleza bandongo banu maranzi ni angalika mjo mparisa samahani watukufu ba naam tukufu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzofanya barzan suzin jenga waje wanunga mian direkte banu direkte muhimu kabisa haukangari ilanishao ya uka oandru wambango au harume bwana yinu walon wali watu harume bwana warengoze ngo zatu obeshezi ngaru ambao diwa 2000 jejao ezabili oandura wabesheze mali za hatu goshilio wenda wahala wariwonao malaba ngarjo womba diwa banu mali za hatu malazili yo mnguna watemro mnguna tembade oandru wao wewe zuki wangu unipara banu wakati ndo harume direct enibuliye ngawe na fikira ya hone sabana ukabati jeri parane apre njaishili abonga mbulio wandu waishie ima babonga mbulio wandu waishie wandu ngwadunga we direct ndio yabongo jojo urongo oi razida nga umengoni ranzo wandu waikayao wa harume bwana yinu ribeha mali komori ngabo anda karja paro be hamba hindu mima mjokati be hamadi damina wandu ngabo na beha personnel ngabo ya beha group menchi hauma shashi almuradiri be ngasina ndogo za hatu rizambao zibe hwao ohazabi na wandu wambango wandasi esafara lelo ri decide banu ya ukangari wambao dunwa ya hoandu walaze mali za hatu wa jaba sainu waridhara uyo ekawa limali kwa jafanye za lazimu nizo warambia Mwenyezi Mungu ya swarifu Mwenyezi Mungu ya jalieze mali za hatu zinu ekangizo haruma malaho ekangizo haruma ziungo Mwenyezi Mungu na behe adabu ya heze mali za hatu iyo dendogo ya mado hauka Abdalla Abdu Hassani haba o diaspora o wandu wakauja iho pia hakawambia wajwe wande zao baka batimbwana o wakaiho le 9 wandu wamangu asihao wandu wambako watutaha zevoti wende wabaze telefoni aruma 18h le 8 wamba daona komde de kwa tusi ha shababi mkombozi zenogozi ranganyi juzi hazivenua ya ukana aina mdu ya kauja hunu zikawambia na mjwe mwende zanyi na mitika uzamba public lelo manama ngelazimio urambue ya ukana mzeibu rasheha hamba harambu wake opposition tena wanuandu wenzandabo jezi abo mimi damino wanama rawa umera washe riele wa yaukana o wandu walokomori walitinzi to amaya wa ritrahise ngabo manama ulokomori yamba waja je viem tata tuhunu arinika mafura rehulu misimanyo ritia harume misimano ramanga joni kwa alert tabasaka rjanikiwa wa wandu wa hembana ramzeibu rasheha rabdalagwa wamba hunuka batimbwana zinurabo ya numa fiti mzeibu rashe hamba tundu eziti undu zinrabo abonga muulaho daono wananyu mdo iyo ya ukana ribeha mapesa komori ujokanza ambeka rjabeha minga mjoka babeho abeho pia walo hununga bo wayala inusu shanga mjokana ba jamali ngamine zedalilu mimi ba personnellement tibe hamadi abonga mdo na sahileze mali zangu da mino o watoa wajo ukubali emaleze mali za hatu zahenda ekari trahiselo ekazirumishi ya rumwe bwana Mwenyezi Mungu uona ekake zijarumishi ya rumwe bwana ekawandu wambangu wa udasi kwa tindasi ngabo wanama waisawa ndiso kubali ya ukana ngelazimio ruwabedu wa M2000 jao niyo kena ukama dezedi wa ntoso mebadiri yenda somezi zilodingo ni mweshiyo yenda kause shiyo yenda renge biblo uje mimi nga mjo kabo ni wone nga mjo juwe duwa nezendongo omsiri ni ha Mwenyezi Mungu engo ono chele fumvu hilo kabli ya banga mina suje muhimu nanzo nizone sebanu eza husu ye notabilite eza husu e opposition eza husu juwa eza husu wanu walo hunu faransa endelea madama mtukufu Razida adania mu beshlo maraba utoni parele rainu
ni shideni rengefu kwa mwema kalima kaundwa ya mbao. Damido ushukuri yo kwa wakati. Damido ushukuri yo mtukufu. Endelea pesi. Basi mbongwe kamgaba. Idhinillahi karim. Naam. Imasiku kaundo lona ya juma mshele wa mpomo. Yizimgabe kidala ya heju wa kaundo muiwombao. Ina mbri ya ridali ya handrabu. Ya daliwa kumuri handrabu anwaze ndongozi. Yizimgu na mbuzi harumwa kumuronti pia wa mjue. Ikawaidi mbri ya balia unafiki harumwa na inu. Kabla raheja wa sudi ya muumba enda uzisoma kadima yao. Yude ndongo ya maondo njuhamba. Naam. Ya vidi hinu wanduwa ni kuwama harumwa hizi ndongo. Hizo madizo mahamba hizo maziveshe. Mavihase semani. Naam. Yizimgu ya swarifu namna kwa utipia mwa jura mbua. Ya kaundu wa vishwa zemali watufanya zinu wabangu wafanyao. Hakika. Yararundu wabano masfala wa yambao. Naam. Dukana ekaiburu ashihaha yitigi mdu mwenzandrabu bahewa mwandu mwenzandrabu ndu wabdala kade nae. Naam. Donc wenge yabo ekahende eka mzwatu iburu ashihaha ndahi narma mdu mwenzandrabu. Mwandu mwenzandrabu basi opposition wandrabu wa mwandu wabdala. Emana votasi wamba opposition. Ovo jioni hamba société civile. Ovo masiu hamba notable. Ovo hariyamasiu hamba journaliste. Yo pia utuhadali dunia ini utuhimisa bendrabu. Abunga fikiri kama izingi chizamba leova njioni. Na mina wakati la kaun hazandongo izwa zandabo. Unga mzambua mzireje ivano arma misionongo ishi. Usikura karawona na o madavrili ya o mahaum. Raka prepare le 1er mai. Raka prepare les bunjilio la SOI la Madagascar. Y opposition des sociétés civiles. Basi tizamba hotengwe miho. Ya ukana mimi razija nsuha baga wanroto. Wanungwa na minio anga wanroto unamini. Shaminga mjitamuko kanga wanruba nsuha mini. Minhum dawe wewe nsuha mini. Ndo fulani kakao. Awenge na bonge la dimuri fanyazi wazima. Dimuri ni aminio uwingu. Kamnyezi ngunge habo kabana kanaka eka gulumua. Bonge la dimuri fanyazi wazima. Awenge zuna jombea. Na jirita waziba nuson tipi ya rile amini. Eni mduriba liu handra abo mnyezi ngu ya mswarifu. Hanamna kuwa kumuro tipi yangu wajo ukumbali. Warambue kawa we mdu mwenzandrabu. Chama hanatimbi. Wanwaka abo kwa jakubali ya prinsipio. Avenge hizo mzifanyao, hizo tistekiriza hunu madavrili ya ukarizifanye, daishe tabari, amini na amini yusa wanajua, avenge nga mudingweni mweji wa nyovangu, damo mbomweka mwabenze mwari veshe kibala shari. Marhaba menji, ngamina suala na Johnson Luzi se manama wonlo hanu, bale ode handa urenga ufumu, haruma mahadisi ya hangu na boa komori, waridunga ongo ajo ridunga tena. E opposition, wandu mloda nyinao wala wandu wakaulaze aminu wakati wa hezevoti ya uka wallahi pakani nous allons jusqu'au bout ngarjo fanya investiture mbili ujo hunde safara leo dojo nda beti salam wandu wangu wajua uka kwa justehimi hadi hao kabatiza fanyishia huko atuzi juu ilo suala na kanzani huzi sema nama mtukufu Razida sikio wananyongwa zijua uka watonge muslimu hafu asibabu ndo kaka wanili yabo waboha engo fikiri jeli swala inaendelea kwezi dimizo njo handani kabati mgo tuzijua manai kaula dimidunga na itendo na shetendo kachaka midi amba shifanya shontipi barakallahu fik zamba kamjo zamba wasinata problem ya ukaisoko eliri ka ukaanti janari ka uhaji sina mgo wa opposition. Naam. Simambia ukana karazina bisa kweli leo. Waonga mambo mguka waongo jambeza kweli. Niwambia ukana ezejajira ka uzila vapia sharitaha mimi ni razijando bana. Zitaha armando wa veze kandaturizi la pia gamdoze mande ata lavani chaklavani gamdomu sadaka mabunjido yao. Naam. Unu moroni. Tuambia ukanati ijoka njema biambilane kweli bikensi vanu ridezinye mdu mzima yendiari wanye son tipi ya opposition o winji wandu waibi
yawe na eniyangu na kawone senzi kawone sani ya kangela limuri tsanga njiri ke wazina ruwanemba na inu baizo ndrabu iran disperse ke tsura rangi hata naam basi naam gawandu wakayabo hata wala faransa wa hajabanu naam wakanza wake makandida naam wameukana minja kahuja ni sutene mungu tukawajani ke kandida naam mkawaza na nusu kaya mimi ni yangu na kanio naam sidoso kaharire ndi harmabuti litsanganyo wandu wakitayari ambesenga mdosumutinza mbiba naam yaukaye mndu mzima yakula liwotengwe ni hivo naam yaukange tayari yakodingwe ni mwandu jo mdezinye yuhamba kishibasi naam na ishizo namba yuhamba kiki inabaminga mitayari eni jo mdezinye vanu ni mhimilie rikeda mina mru pa n'importe kuzo dezinye wao donc abenge siwa saya bale defini dinkura kanio banji ya wanduwa haraya j'ai entamé une deuxième démarche. Et deuxième démarche n'a entamé une comment jouer dans le donc parfois sont dégoûtés. J'ai ça un pacte de non-agression entre nous. Voici que je déclare candidat à l'opposition et derrière mes candidats à l'opposition. J'ai ma déclaration commune. Il y a aucun, quel que soit le candidat au deuxième tour de la Soumane. Il a dit, nous sommes si pires, humiliés. Il dit, de la Chine de la Soumane. Et quand ils sont quand même candidats au Haïli, ou à l'opposition, j'avais dit que nous avons eu beaucoup d'aller à Rengue et ses voisins Soumane. Nous, les démarches qu'il y avait en Espagne, à moi, ou ma candidat. Après, les choix, et quand il y a un wako, vanungi lazimiri kubaliani kanga wandu wakwe, ye khususia wa hao wotsima combattant wotsima lutteur cha nsona kamru hamanda mindajo kati designoni ke candidat ma élection présidentielle rekade tour ya Mahamudu ya kaya rekade tour ya Dr. Salim ya kaya rijoko waidi wa hundu ntijokati fu engei kandami tijokati fu chaque zadjo viraja wa wangu ngamina suala la pili marhaba menji ngamina suala la pili mwanangu naam ya karengwa wandu kwa jashinda waifanya nimana hizo yoketia namna ngojina ikati lutuke makandida wa hatu determination kijaka harma ilingio bayabo risala hiyo ngebidio wawasilishe bangaromba udini wakati muslimu na zila za jiri pia rijari unjili ya mnaria lirika ube ayabeshe wandu haina mbugo jujamba kajabeshewa sha abasanga nalura sahili Mwenyezi Mungu harumule dahula Mwenyezi Mungu yode suje ya mwadubana suje ya bili asatu kanjema mumbuwe jukala kimu mumbuwe mdu ya beshewa sezite wanu wa wenchi wakati wa siri sauviri ngamjuo abasanga nalura sahili wakati wa siri sauviri wakana razijari mbeshe ya milioni fulani warosi pia wajue lakini ukira ndadaga wandu abasenga mdu kutabaka bala wodi mdonyo mdu fulani la basi mimi wakati wa siri sauviri wandu geima babo ngabo sujezi njiba nwanzori zambe bana mimi personnellement ngamina secrétaire ngamina wandu groupe na madomana minja paro kadomana aruma mbana inura ntinadisa shahaina yatende ya ndongo miujitoa ramvura mali ra wakati yabo madomana ukafanya transferi ijokiri mimi nodo endo jula farito yabe hadu jala mapesa talinu na mtoli bloki yabe mnara mo beso kwanja siseza ato hatu ranzi mi unika mndo ambia mndo autamba fanya chao kama ndo ni mnaro bokumo hatu shaizo na kanza na behindi wanu ato wabeha ngabo ambao kwa wadaili yao wala wabeshewa wahala watufanya ndogo wamba wabeha mtujua wanyi sadaona au mtujua shaiyo keti muhimu ilo muhimu abasa kanza nusu swala la bili haupesi Sikanza nusi semwana ma mtukufu zituwa Brazida. Nyinyi maopoza mlo komori. Wakati waika yao mbaki yabo hata kamtina rungo mafanya. Kamjashinda masisa wandu pareni, kamjashinda majiem filtre, harumema zofera, kamjashinda majiem filtre, harumema watolo muhazini, harumema jevien, kamtina mpango mwede mboha voti za timi zintanu. Sindo dani, sindo bonze. Mimi personnellement, ngabo mkubali wa ngabo zentere ya uka ilode leda baku wazali,
haina jwambilo haya ni kondo wanungu jwanika bonga jota waba shili azali nwati ni shili ekamjaona haya haruma opposition ya kamili matupa rushinda matanganyika mwafanya ndogo kamtuona uka kabati opposition deme vwa madani moti kamtuona haya opposition haruma mahami nane matushinda mwaroha matanganyika mweda hata bushini hau Dar es Salaam Samia Suluhu wadwa mbangenda nyi tola Jose Viraja hapo matushinda shamduditse na mwede madokata rumeze majilisi engo onoje wanduramba mide mwanashe wa honga mwanwe bwana go abo havoti wa dulumiwa abo enti endao na hii mimi ngo jokano parsa mjo pulasha hitwa elera ila ni huone wawe wao ukenti dawe na fakiriwa jamda dabi ngamte hao dawe na mrundo aji no wandu wao ni parisa mimi mwana nyuho na kukubali ukadulumiwa na jisakrifie wajoni pashe hitwa ezelo go hizo ndawe baruani groupe ya nyoti pia lelo mwede mbu wa media nga mwaparao halafu mwa mami nani kamjashinda majuha mweda tijibu shini simpapa nitoka yonti kamjashinda mwa jemfiltre manjia engam jisi wandu nchini no opposition blokomori mtukufu Adamia amanzoni ujibu avec plus d'honnêteté. Naam. Ngojoni Sami heketo kati ngojoni Sami babo ebe wambo na uparisa wali hadisio. Kabastabu. Marhaba. Gamwambia ukana avec plus d'honnêteté. Wandu wa vumbu wao pia yo opposition wa contact. Reka mazofera usuka na masiwa, reka sindika za mamédecins, reka sindika za mafundi, reka sindika peu n'importe syndicat za ma commerçant, wandu pia ri wa contact par rapport à une circonstance quand de disposer. En wakati wa contact. Wandu wa duarambia ondrabo ufahari. Nikutrompa, abasandu smutini toye haeza bwanyani. Wandu pia ri waono. Kabati usikura tuwaona. Nawambia kama ngamo ngotsenu ngila dimulifanye chao lala tiamu isodia le premier mai renda taraona wandu walwa wakafanya wasalo ma aeroport na bana mje profite mone samtovata mbozani jone sakanya wandu fulani kama sata mdu mje ma aeroport ujo na bala wasangu afao. Okay, donc awenge bana naam usista wandu ndiani ubahari na relewane ndondo banu sisi opposition dizonatanda leo ngar jouer role kuyatu. Parce que quand tu révolution pour faire une opposition, ils ont d'abord, ils ont fait révolution, ils ont fait révolution, ils ont fait ni maranye kawaelewa ka ezenogozinu kweli hakika ziwahusu. Sha emarania les opposition. Voilà. Si ngari wa elezao le maximum ngari wa lamao. Chao dato kiri ulamha. Donc awengeri silengwe halati ya wandu ririwa osu wandu watano haukume rambakasi wandu wa opposition kubaliane ukakweli kahoba ufenya wa hatulu nuo sisamba leo njaziete shati sorengwa ila mapia iriwa ya hema goma na opposition basi mazoma na opposition wamba vitidi amazono sheleze babibo fahari bamziolo itende ya manifestation mangabi moro ni vanu yakajali madaruani yakajali mami yakajali Mustafa yakajali wajani etc. Yendovi raia ya rengwa wakati ule kasida simagomana. Donc maraia waodwa puza we determination par rapport ya hatu sisi magomana. Okay. Somebody who says Alaban. Somebody who says Alaban. D'ailleurs haruma ilmu anruhamba ukana mruka dola umu eurongozi wa mrula umu eusomeso. Bese de façon ya somesao. Alafanta na behindi. Elelo wanduambana mje hunu mathalani wajambana mjwe mwede zanyu bahunu kwa utindongo mathalani watofanyi hata declaration upande huo ngabo wanduwe njiwa onesawe ya uka razida kiki dobi baruani papa mabetu le grupu yonti pia kwa tina hata mpa mdu sha mbeni do resiste obasi na bongo awenji hunu unde mali zenongo za joandisa abonga mambo wandu wa usama swala banu alafu tukanza nambi ukana kamtuona uka atemoroni wiyo ma ministre de l'intérieur inezemeri omsajaja ulio moroni ne ino sikwandwa rolo hitwa omro zendo pia sijirio baketwani sakanga nywale mevuso swafi aina mzima yanomba ministre de l'intérieur yabo aumba mera ngutsumsanka dani amati wandu nabonga bo mijimiro ajiboko ngabwandu aloneze ngo izono wa resiste mbabi hamambeni yo kamja ngunda mndu yamwambia ni babi yauka wanduwe njingwa zinongo nawe yauka manunga kwanza mwede mijimi ndoaji ibani mana mto organize ndiboko waudu wana nashawanyu waudu watata handu
Endele. Amwambia ndogo. Mreka mduka tsake mkomori ngujua kika kamkomori. Naam. Chamduka na ujua kamkomori kika jo hususia wa shikomori. Naam. Abo ukati mkomori. Naam. Gamanzo nuhambie ndongo. Ya ukana obahanu kaundo rilio mimi mgwa jale misile kila dongo ujihada ya njapara banga mina shababi ujoka utoensi no arma indeni. Gabo mru abdala woda tsambange na shababi mkombozi usuwe watu juste baba hanu choka uyon. Ya anda hati 250 cellules. 250 cellules équivalent au minimum. Il y a 250 personnes qui ont 500 personnes. Quand c'est parona odunga na wasi hamoroni. Yodi ya mwano. Mimi ni ukubali ukamimi Nzana wandu. Marhaba. Bale IPDC il a mis de créer. Aussi qu'on a créé IPDC, tu canali que secrétaire général, tu n'as eu autre, j'arrive secrétaire général. J'ai pas retenu d'engagement manabo, mais au kubali que tu dois le IPDC, ou de ma vama na ham. Aussi qu'on a du kubali ou kanaba, nous mimi gamino wandu, lati mungi waone. Donc kwa wenge ekawandu kwa jikaza ukanga una wandu. Donc kwa tushidwa unjidia, mimi sabakana personnellement ngam offre zungu zangu ne kori yangu ni yankiri yangu ya opposition. Maraba mechi. Awenge wandu wafuda wodu angangu wana wandu watoshido wa sisa. Maraba mechi mwana marafida. Shaya na mwenge mbafu kabila tomanizo kami ufanya lifu langu ekaba wandu wasajio sisa wangu. Maraba mechi bahujibu haukweli nadabo watibiti shabani au kakutina wandu. Shaeka wandu waparo wa ujiveha. Ala kulli hali ngabo periodi rakauona wandu wa unjiliana mahala ni winji. Lebea labdala gwa fundi Yusuf Mohamed bwana na wandu metra Mahamudu. Lelo we bamba wa isa waona na gwa upre. Lelo wanu wa isa waona na daona mzazi mzairu mbina zeru kwa izo tipia. Ritweze tuama ya izo ze seluli sangi zopre. Hata mpakade yaba sakari jaona mbanu kwa itoka yonti. Abonge yabo ngebidio wambie baruani. Wajua. Wambie papa Mametule wajua. Wambie kiki wa oranji. Wambie wana nyuho. Yauka oandungwa wangalia o. Yauka wabuli ya moroni. Aina ya numewa mpa. Indeni hapo kutocha hairenge. Na wabata katushi ndo imetrize. Wandua joli inda waone mbandongo mfanyahazi. Lelo. Wafaa. Naam. Baraka timuri kubali ya lendongo nzima. Naam. Na kubali ya lendongo nzima. Naam. Banumoroni. Yotafauti na mbeni na kubali yale. Ngamtu. Moroni ngoto undaka uwinti wa ishio moroni. Wauti wa moroni. Bale hatomu samjasubitina dekaneka wa juha fijo homu. Awolo fijo la wandu wako. Wandu wa shingilini wadunga. Sandali fubo mji wandu. Ndatushabati fubo mjini yao. Emala na kanzaniche. Emala na kanzaniche. Emala na kanzaniche. Kwa wenge. Ikambe ningwa shingo watene. Wawa mbeni wateneo. Paske ngwa jisanto kangwa mwangwa proteje wao. Ya moroni a plus. Moroni lubano ko ngumizi armazi nogozo wa tipia. Donc. Sinongo ya ula umuha kuu. Jabari tila umulwa. Narla umulwa. Chatinongo ya ukaisuru ajira. Itonesa kana. Vunganyi masuzi. Nyondo mlo yao. Namkubali. Namkubali specificite. Ya homingi parapori ya grandeur ya zendongo. Ngamielewa ya uka moroni. Yo imelange yule kapitali jazo wanrupia. Shayuke na kauzia manama mtukufu. Oka moroni. Wandu wafanyo siyasa owenje kengwa o mathala ningwa ukume ngarjo hunda mfukaro ngwa opposition awika ulazimu wake resistance zabari wandu wajua ya uka kiki haka hula hakano wandu abasa kiki ekangu votiwa wenji wao wandu wa moroni haya baruani razida papa Mametule na waonto wajua ngamjo tanganya imwaza abasi jusu no wandu hae imwaza sedali kama wauze ontipia wa wandu kongwa remao emafiti ya azali yanu wauti wandu wahulwa wauti wandu zali mdujaina na wapia wa wandu wajua usheo wajua valweri abongela zimiyo anu mandu hamada zinu waronao zentia rumole mengu kamili mahala mdatoshindo mobilizo wandu yabo wandu hamada wandu wa roshea ibanu shi tiyo hindi wandu ngamona wana mnari uliliwa ngamona ujau parce que wawarede hawa moroni ranzi wa isa wa enshio zongo zilo iho yabongela zimiyo wafanyi hazi parce que wanakati wa joni kwa wano isha tungeza wandu wanakusia inu bangu huda inu wanu voyu wanu wandu wa sheo wanu wandu hindi wandu wao emana wa josi hadeke wani kwa mbahindo emana wa josi hadeke wani kwa mbahindo yabo yome ngoni mwese ndongo ala kuli hali nchoka nzani huambia ya ukana wandu wenchi kwa zikali yao ya uka ngabu wandu wenchi wambangu wa remawe yezi no kwa tushindo fanya ndongo wa mobilize
enamna bokodo ya lazimu shati shukuria wasubuti waonesa ukana mimi razida ngamjojitole haina nongo shaizo na nzona ambe doka mimi njapara mbanga mina tengo ila wantu wala makada nyinao ngelazimi wabeshe risala inu ya hangu ya uka muslima ula wahafu asibabu Abdusoefu asibabu Kiki asibabu Dr. Salimu asibabu do wantu waikayao mwenye baraka na wantu waikayao Hamidu Buruhani wambangu waenda haruma voting wa jau wande wapo hao wakawandu wajitoa fidia kabajafanya resistance ya namna wakundizo wakaurambia ngelazimi wajoka waritinzi tuamaya kabati ujorejeza hitima ntuanza nambe James Mwikoni yamba ukana kati ifo hitima ngejo uso edouan yoti hitima za ilanda dungo fikiri mavwara na zila kati ifo ngamobo mungu wajoka na muo wasome edouan yaho wandu warilili ya zemaliza hatu warilenda sinema no wandu ambangu waondasi watu ondasi ala kulihali nga mushukurio kabisa wanadaki kana hurenge ya surprise manama razida shukran kwezi watukufu ila itoja bruski bona helele ya zikiwangura zida na kanzani musema suala yala ya bali rishe o wandu walo komori ya ukana lizo risari desidi ya ukangari isoma udunwa ya ho wandu waika yao wa lize maliza hatu waritinzi tuamaya kwa jafanya izo wari promete ezabili do wandu wabangu waondasi watondasi wabalezo ngozatu wazibeha yode mhimu ya director inu nakaujani mjulizeni baada yabo haina bokonge na mbandongo ya Jwanzari Saidie riwambe duwa yonge jo wombo msirini eni yandi yori saritia abori sangari programeo haina mdulo na mdi alamadi ekabane mfumbili ijao ngamjozia manifestation ya pari kana uke mfumbili haukangari jo ukaharuma msihiri riwambe duwa biidhnillahi alkarim ngari jo mjulizani emhalani joka uwambe duwa ujoka nza Saidie riwambe duwa haina mdi adilidi ya mali na haina mdi ambange dasino katindasi ngamjo urenga bo desire urongo shaimani vezara kanitimizi objectif ya directe hangwilo abilis kanzana meukana owa wanawe bwana inudawa ngabo wandu walona partinku ngabo wandu walona mali ngabo wandu walona mvu ni mdwa daza ngwanzo ekazali hafu yafanyeze tirikone zengu neze kasketi ya dube yambe na munike mimi na mwambe damile na bidi ntawalienti ezo ndo izonga mzijuo na wenji wangu wazijua ngojojua urenga manama mtukufu fundi mbaye uonese izo ujoka uona afudal mimi ngamjosoma dunwa wandu walaze maliza hatu wabangu wafanyao watu fanya no wandu wikayao wabangu waudasino kwa tindasi minga mjosome dunwa ekanjafa ekatifu o walona mu ekatifu o walona muo ngwajo soma wake kwa soma Shamimi Fakhruddin ezemvu za hangu no wakati wa hangu nezemali na zitoa M2000 jeichao mtwanza nogo James Mwikoni yambaye ekatifu hitimage jo soma ko jombe kenga minamu Desire tamba imaransi bamjo parabano amjo parabo Desire maransi ngamjo soma dua ya ho wandu wala lazima lisahatu au mimi aina mahala na behamadi zendeza uno wa Komori zitowe makatiliano mbiye daregeze malizo ya hala ekatini kamrwazi beha ekamide na beha personnellement ngamjomba Mwenyezi Mungu emahaleze maliza hangu za henda mbiye darenga ya hala ya waha au ya hala daine mrumshono wana yatufanya hizo ambangu tofanya Mwenyezi Mungu na temro mahalani yabo ya trembwa dembi ozungo hizo wandu wa watamani wafe wake kwafu yo ya hangu mimi ya samihe yahe na samihi minja samihi ngamjua mweda mwono wa mzayani ngamweda wa ina mweda mfanyize mashuhuri ngamwedo mwaha ngamwedo mzihi mimi ntujua wenda au azalingu joka titoweze maliza hangu titowaze mvuza hangu tilato wakati wa hangu ntina za tuni hunda rumwe bwana inu tikoza tire mwalamanta yabo mimi yo defikire hangu minga mjofanya tina ushindwa ni 100 euro au 200 euro nike wandu watanu awane aina mdoni mnike 50 euro nambe na mjeri kenti wandu wambe duwa haruma 10 minutes titulumiwa ngamobo Mwenyezi Mungu batikanza na benga mauni wandu wauliliwa wafungiwa ritona majiri ritona mwenchi wandu waleze maliza hangu Mwenyezi Mungu na jalio wandu wanidhulumu ya warende namna kadha wanidhulumu bas na dua ya mdu dhuluma kereje yote sati decide ujoka hanza ngujo saidia ngujo paraya saidia lera ombe dua au ya pihe au shamga mjomnikane adresi no bahan yote sati decide kenja faban na maudu au wanne mfumbili chao
yode amadu abunge hapo o aleze maliza turekangwa o manga rekangwa o ngazija rekangwa o dahubi gebidio wani weni fe duwa iti josoma hau wajeri tanga njeri some duwa hau wafanyizo tuko wana masulaha awe ya tutoa hindu na centroma ya pawende zahe na hea ya tutoa hindu wado upande wa madu upande wa bilinga po wanama wenji wado banu wadungo ujabanu utawa wanu kadha ngamwambio ni banu mwanama kaisi wewe mwanama wanawe mbwana yinu mwanama kombo mwanama wanawe mbwana metra mshindana wasali shanga mwambio ni banu za kweli usukwalelo ya ukana mimi ekati hibi wamba hindu edhahabu ya wandu ya hiba maanda wandu karibu nami tidungu vanunga mdai hata nyoti pianga mjua inamna ndai edhahabu zabari ini ya wandu dami kainde turi ya hanyo ya jojaba ya jojarenge ya manyisize ni ze postu bamiwe ya kaya ngazi jana ikoni na tunda hindunge juze kengi yonzuwani na mwali na maori kambohe turi ya hanyo bahina mrenti sibe kenga nyamanzo mfanyeze journée culturelle marhaba menji mwana mafundi mbaye mkulu yabo bokaisi bokombo bomshinda na nyiwasa ya ngabo journée culturelle si umonani pia ranyuro ndo ashero ana pia nyujaza hata alafu mjamdo ambakana sambia fungwa ni wangazija na mziedi ngosi de boti be kamru aina usiku azali ya jantuani ngukuhama ola mdo dalo le ya dentu abidi mengoni mwandu warenga wazalindo ro wantuani ngani washasha rumwe bwana hatu ino namdosi jwa kamtuna roma mbiani balelo kamjona bentu abantu kwa mtuka ufale lo maudu abengena mrense cinema ekenga manzo mkutuenga mjo kutua shaka mtuane namna ari ulili wa hunuki yo terror atangazi jangi yo terror atamali yo terror malina ngazi na mtuani na malika mtuane namna lazimu njoba wanga zijangwa wanawe pia namna walazimu shekanga sikume ila simu awekanga sijana wangazijangwa omengomira ndaru zuani wake mengomira rumali wake kume shezo ngoizuka mtuzi fanya ezo ngoizuka mtuzi fanya namkerati bezo ngoizuka mtuzi fanya kamtu je namna lazima ari bwana mengoni mwe mahala azali yarengwa ondro ya tabusi wao nzuwani abo ngebo kaisi utijomana udamba wankazichawa uazali wankazichawa uazali bajokiri wende kasicha usekomori urejoy mimi no takomori yo aina mrungu onguzi juo yo watu ha muongo asijua onge juice abongo pande wotsi kanza mwambie bwenda ndo beka ipasari tsamba ase ntike jup tsamba dia shaka mna utauda azari toze mali sa tomba tomba eka jana risimuwa rokanti hashiri hata redaronda troba uyo kama godonda uliye bidaenda zahe wandori lileze mali sa tunoribalileze telefoni wanuri wanu kasina machara haba mbatso jabana jam hai sili amma maji tulilia mbatso yana jade sala mwanaji kazaka ambabi balinga nyama de mbaba misuri ambie mwana uka kabati loko za muhimu hama usubiria hama ustahimilifu bainge mro ula pizza bainge mro huwange video stahamili amba botishia bofundi bayibo ndo za ya mzinga re mnadefu mbaba wo hamrin kode hata musizo namba hit amba wallahi tikaswiri kama utukom namba mnyanya shati joka kuja joru miadana ari mndungu uro mavi ya utemare ya ufanye chao izo dizo emoshobo ya kaujibwe fundi abenge itike mndunge hunu katwanda to wenero katwanda de place katwanda re mwalamanda katwanda merugo ya jeshi ndu watauze maliza hao au ya ishie mndua di sacrifice banu enda po azalisha ito si de rabidi inde turu ya hatu mndia hibiwa ba hido enda itaha ikahibiwa mndu enda shitaki mdudunge ya hiba hata angamia jori zora katani mwambie bokaisi bofundi kombo bometro mshida ni wa komori mwana rumeshe sio shanzuani mndungu amba ukane turu ne de mala kata ekenga mazo turu na mchome de maone asali bagudi ambo ni turu ekenga manzo turu na mwede ya azali basi isi ujo toze maliza evan hapo azali sheitwa asisi wandu pale nafanya ndogo van eni ujo tezeke ngami na memiga mtu muwa yafe baba katenga modona tia hangu ni rengeze cha mintweda na tashi wandu turu mimi attention nge video mdoelewa mintweda na tashi mdu turu ngamna rengenzi ya hangu mihone ni mwe mshenzi ne mafa valwa irenka izo ndizo na kanzani mwambieni banga bwanda ngo kwa harabanu wakakwanza wambeza kweli haina wakati wa ishia anniversary hawa ishia hal mashuli ya ntuani ngo fikiri bala ilange ifanywa umtamdu faransa ban shaharu mwe baada manjo ifanya zogo zinu kabati zonizo na kantana beban awini buna chiambia isu ya elewa ba miyede namni ya kila hangu inabi yao ngamjio pande wararu banga bwandu wenji hamba wa janta wa intervenir ba eba notable juzi monana
wala manotablo wa Komori walona hamunenti au wala wandu wapulwa wajawaru milwani wandu wazali manotablo wazali baseka nyima notablo nyi wandu maona na juzi amumnikone risala hangu mide mwana hanyu mide mnashona hanyu mide mwana mshwa hanyu mide mjuwa hanyu amide manzani wanyu batanga manotablo kwa mabani hangu na wanashe wangu amumnikone risala ino kanyima notablo maona dabala juzi nyi wandu mwani yao emila ya he Komori kanyu wandu makahamba kweli bahinge lazimio mdenge karari bandu nzile yabasa hauka enti yangamia eze shughuli za hanyu na mdenge notablo ekado vankanda la sienda ezina kishenti yezina kindushi haruma shughuli enzogo yonge lazimo mwiju nyima notablo nyinyi na mwone namna ndo wazinao monti na mwono watate namna wazinao haruma ze shughuli za hanyu manotablo na mdenge karari ya hemilani bajaliko ilo wandu hima wanyoko hawazini na sambe shajaliko lekali doenda watate onda utubabu harina udozina notita zenko na ujijusa netiwamba kanyi manotablo makabala juzi ni wandu wanili yao mwanzwe mila kanyi manotablo makabala juzi ni wanadamu manili yao mila bahina mwede marongozi ya zadi lode lekali mamheo kanyi notabilite makabala juzi ni notabilite niti wandu mwaja makaurumilwa ni notabilite ya zali bahina mwede mwabi azali yende yafanya ada bakari japaro na duniani ada hamada ila ya mwisha ukamjaishia kanyi manotablo makabala juzo sali ni hula warongo wandu bahisa kanyi wandu aume kanyi wandu aume babu kamtuene na mnomu wa hatuvu wa umrobana si wandu rakaujisa rakana sura ya njema ngari jao bando la pizo karimenyeha ya inuto onambi inuto wanankodo na sina wanafiki inutu wanakolo da sina matui de shari menja shari tente mabana shasi wandu wekaya urika ularika hunu arika na sura ya njema au ndudu hazingwa ujohuja kwa shakashilio shanga mwambio ni nyoaze mauna na juzi na mwabeshe wa baba wao inde bana ni mea onosu kwa lelo unu na mpartage directe yunu iwa waswidi kanyi wandu wa umemmanili ya we mila nati ya hanu bahina mwede mwambia azali ukashabala kuna ujua kanyi wandu wa umepaswe wallahi kena tutawu wasidi hasani wasidi hashimu uloka burini mnguna nzike ngarume mafuka ya hembevo rahana nyinyo tipia nywa ruma kabala pia sedi hasani wede mdu yambia azali kan ntuhunika zeni sona kanza ni mwambie ni bana bahinga mwambie ni bana haina mnedani ngoze mdu mshahe notable kado vankando ala sienda izina kama pede notable kado zina kipede we uvajuba avaya mturungi avaya joho havaya takila hanyongo hazini shaikadwenda izina amapede na amamndu mtsatsi namziyesi twabia zindi ngosi nyima notable kanyiti wandu mapulo amajama kaurumilwa bala juzini azali nje mfanye sinema nduri mbehe nrume mbeshenya twapiru sanrume ukana azali enda bati chao kuna uto para wa mezi group ya hao jo wadi wabe robo kume walise landa na papa yudu ambio kana haringawe ya ngawe notable kanyi wandu nyuma notable bale kanyi wandu boko mtoka ujabala ni mdu alikuwa robo kumeni azali mjamka urumilwa mpaso wako moriche hitwa hizo ndizo kanzani mwabieni ipande uwa usauhisa ngamdogo zenyu wazaze na nyi wababa waho wana hanyu ngwalelwao na mmono wandu washahanyu nyi wababa mdungu edamo kansari manzi plus wandu washahanyu ngabo video tsainu na mmone mdumshe toi we mdumshe mkomori kabatu jabani ajambe kana we mjeni we mzade mkomori na mmone eze twabia halala hakanti ajusenya atigurugudo jijusa cha no vurisa wazaza hanyu no wana shohanyu ngwa TikTok yabo ngwafanya utwabia za kishenzi za kifahavaru na mmone twabia magazine ewe imumda hubi woyi na mmone inde namno watate wa Komori walio TikTok wanashwa hanyu no watata hanyu no arosha hanyu zinde zenugo waloniso bana abunge gamwambio ni bana radilo siku lelo ngamdudini mwambie ni nyima notable na nyima fundi tikaru mashughuli nyume ni bana shughuli yo wandu wakawiyele habo pia wasuku ngotofikiri wala wanawashe wapweze bizasi wakaza zikasketi watata hanyu wakaza ubera na nguo za majeshi wanahanyu wanaume wandu wamewatuka ulola abasangu watungo usuka pia haina mtate uloda honi haina mrume uloda honi yaone mwana yale lanyile na jokane mwana ola ngwanzo ya suke eka suku ya bwenge pede
e mwananya ule la nyile mri asuka izo harenu ilo pede babo mwanamme mkomori ya lola mrumshe rahe jalola hafanya fiance mrumshe langu tuamba ewe yarendeje woi iyo mrungo to limbala la mshipa gutwanza vurizo mrom hono ifubani anza vurizo mrom hono pachani gudo tapaleka ono mna mrumsha madame ukaja paro ni kome mrumshe ngutwamba mimi no stay mrumshe mi pakati lola ende halole mrumshe mimi tokanza nifanye zongo za haya dasha mimi anza wandwa ume amadami amba mimi mrumshe vanuriza kwa kwamba wendo le sambali zeno kuzuke zijirio haina mrumshe haina mzaze haina mbaba haina mamrulo na mwanyanya yasuka yaje yakaze mtume ndabo tilo tukana hasuku ngufanya twabia za kirushe na woyo ulaniwa shanyiwa zaze na nyiwana washe mlono wana hanywa leleze nyile warudi wasukao gelazimio mjue ya ukana wana wao wana mapede wajua bao marasta shajizo na bwa mapede ngwashekeza odo wakaze mtume ndabo na wambe imamu wa mmona harume misiri lo duniani pia mria jeyambe efundia mmono msirini eda suka imikufune zeharenu abugenga mwambio ni banu ya ukana elera ya umana na mwana hasibabu ya Mwenyezi Mungu yode fasira ukana warajulani yahbani fillahi titama alayhi wa tafarraqa alayhi ewe mru tuswali mana uto umani yahirwa mndongoza ewe mru enda yantu ya tibale kindushi ngawe na mwana mshebo mtate hajwa towele kovu henda kwa bizasi hakaza kobe hata mafu yake ezeno izo ntipia humbulia bo mtate enda hii sandai bi utoka umani ya mwana eda kaza mafu kana utawaza nana bainga tawaza ngabo bantu basojolo ekenda kaza kobe hakaza mafu harudi mwanamshe uloda honi bahema fundi wa komori neno tabilite keja ka ubidi wadwele shewani mapede na wandu wadlela wezenyile wasisuka ngondo aruma shula aruma ukumbi gotona wanaume wava kostimu pia wasuku kabati mrulani zeno kwa sila na izome ngoni mwema dhahabu ikayao ya dhahara alfasadu fil barri wal bahr tidema notable tidema fundi waonao ukeshuli wa yele hawe ila nezero kwa zona ubala ema bwana harusi pia gotona grupu ya watoto wasuka pia na mnabi evan ezero goni samba uzinu zonrabo hauzo kweli owatate mbadi wanu pia wanu ndo chao owana wanu kabati enda shioni enda asoma wanu wasome si wao ne makafiri ne maadu ya usilamu walo TikTok walo Snapchat walo Facebook ne zadunga bana watate wenji ngwazikobali yao de namna yo mwana msho wangu Fatima Suja wandu wabuli ya ukamna mwana haho ya kaubili maudi yake bwana harusi yende ya zai yende ya lole ya zai ngoto subuti kweli uje uone yende hasuku mikufu enda kanti hasukwa hata banuti hale banu eze shuli joka ukaya mdugo tuka uroha yende yambe nararege bibi haruso salini rahaba bwana harusi kajasuka wangu tiyondi ni bwana harusi ngusuko atajirengeza va costume na musuko atadibayorea kakafiri adosuka hatozi abasa upeze nyile nguraze waunda wanarakamba makafiri daena Auguste Okosha JJ Okosha pia abasa kabati usuko watu sisi wana maislamu mbaba islamu mjomba islamu mtate islamu mwana waleleze nyile hasuku kabati mwambie kana tijau arrêtez vos mensonges vous êtes des enfants égaré, qui vous a appris que le prophète se portait comme des femmes. Espèce de menteur. Arrêtez. Le prophète a laissé des barbes. Il était propre. Il ne se coiffait pas comme des femmes. Ce sont des PD, des personnes différentes. Ce sont des gays qui se portaient comme ça, avec des cheveux coiffés comme ça. Vous n'avez pas honte de vous porter comme vos sœurs. Qui va défendre vos sœurs en cas de problème? Laïsa dhakaru kal untha. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sera même pas accueilli par Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes qui se portent comme des femmes et les femmes qui se portent comme des hommes. Le mode vestimentaire, le marche, leurs actions, comment ils se coiffent, comment ils se portent, comment ils parlent. Ce sont des gros péchés. Min al-kaba'ir. Et ça, il y a des sanctions directes révélées par la religion. Donc, il est temps que les parents se manifestent contre ces enfants qui se portent comme des gays, qui se portent comme leurs sœurs.
Après, ils vont s'habiller des robes. Et la sœur va s'habiller pantalon et tricot. On va dire que c'est le frère et c'est la sœur. Donc, tout sera changé. Arrêtez de mentir au prophète. Le prophète ne se portait pas comme un PD, ne se portait pas comme un gay. Maswala mada yao ema ulama ukabati uyambu. Zebatra finina upia isa fu. Wagwa tukutambala wale mapesa wadu warenga wende sawa. Bahi wa baba na nyi wangu mtoa weze ma ito arumuze majilisi za hatu. Tika aruma shudi nyumbani bantika degute. Tika degute. Wandu wakaureleshe yabo pia wanatoto tova wanakandwa suku pia wapweze kofia waranti. Karibu ya kwa madasinu njemda makamanile yao mila na mwenzani. Bani kamti wa mila kamti wa dunia. خسرنا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. ريلي هسارة والدنيا الأخير. نيزوم يزمو هذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مفروض لولا ويلي هو رار وانكي وما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة قبات تجوي. Deja mruto le mtima waranti wanruwa ngami ya gejuse ukamrenda bengu lolo ila wara rawan. Alafu mtoto kizingare aya ntima hiyo. Bwana wana watu tunao viwa nuwa ile hao shauri bwana. Wana wanaume huona wash. Wanua sukupia. Zintobia zalaniwa. Banu basi wana waisa wanjua mara ulipia kabati mwana wanjua pwenyile, kabati mwana ufano na mrume, kabati mrumcho ufano na mrume. Pia wana washe wanjia rumezere zongo arongo wao ngwa tufanya uchao. Engawe mrumshe ulo na wenyi. Engawe mrumshe ulo na wenyi etwabia mada zinu ya tukwa pula shaitu. Wei. Mrumshe madoi. Ngoi mbulo na wenyi. Wanua mtundao. Na kemtati hata na kechao. Ngoi la mbuda mimi mina juwa ukana ula mbuda mimi. Amuhula abiyo. Ekadimolike na tumtinta. Nega na fapirizo unafiyo pirizo yu. Kabo mdia fungwa 1987 afungula jama. Ebanu maulama ukauda huyu. Ebanu notabilite yuda huyu. Ebanu owa misiru wamba ukana. Maindukush hadi ili moko. Maindukush hadi ili moko. Kamtina mazimed, kamtina wanrwa ume, kamtina barku tukayonti. Esina tobi ada zibizila. Wanrwa late dini, walate mila, walate kamtima wanrwa iliyo. Mwana hoi sandi suwa usa zenyile. Lantu tijibade bama de wana mshwa. Anti wana mshwa wa usuka. Maudu mjoshia bwana harusi ngulolo. Na karililao bwana harusi arumwe sali. Tuwasuku wazgelegele bwana harusi tuwasuku ngodongu zinu. Bahini mazo tabulo makosali ni ula juzi. Nyezi ngujo rehemu, wabasi jusu ya rehemu, Sedali Kamali ya rehemu, Alimruja ya rehemu, Muzawari ya rehemu, Abubakari bwana ya rehemu, Owandu waka uzo netiru, Sedi Hasani, Sedi Hashim. Kabati nila. Bahinga mwambio ninyi mano tabulo makabala juzi na nyima ulama. Na mbezi haraka ikainyi wandu kweli matuhula ni azali. Na mbezi haraka mwade mwambie azali yoka endare jezi ya daho. Baku na utofaize ngozila ujamala rjoka. Yodo wakati njodo kana bana ila notabilite ya onana. Shala tima fahavalu, ya natima jindu ya tueda ya rondolwa. Wani kwa robo kumeni ya zali wajao fanya mangu watanganyi hao asiba bude utika utengeza chao na mwede mwabi ya zali ukana endaza hobako kutafanya daoni ya subuhi uparondu wa sirse cho wanike majana maili na ruma baba watanu wa sirse wanike majana maili na popa ina mana na landa wale uchodo mbaka nufanyada na hinga nyi wantu atima nyinyi wakomodi enya mdombozi nenya twa pirusa nenya fwabaya ilazimu wa mekana almwada zali ila tianda wallahi ila tianda ila wafanya enda bango fanyada izabidi Randilo skwale lo kabati mbaba utovakando alasi yele yado zina majali koda ina ndo washena udo jitite na mnaila kipede kifahavanu Randilo skwale lo unu kabati shuhuli majilisi hao maulida wajo ujawana wajo usuke na mnaila wajaru mshuhuli yu Nyi wadzate na nyi wababa na nyi wandwa jumba hao na mtundo wanahanyu bo wanahanyu wanaume wanende hawa na mapede kabati uchoka za kofia na mnaila zoede zongo za uone soka kweli nyi mafundi na mdenzo duanda mbria lole mrume na wa ilina wararuna wane ba yisho ibata izeke ziti bahana mafundi education mulama unge lazimiwa wala ani zetindo za fanywa juzi arumeze examen o wana wenda wako uzinga razi hawazi bahata kabo wana wakaulila wenda wako uzinga razi hawazi nezemba za azali ne majeshi ya ukahariba nangwa wa kontroleo harume examen wafanya o wenda waondisho wazingara esi hawazi uwe de makaulu na kanzani tibisi baada Abdallah kwa daena mzee burasheha wa benuli wa Komori razide hajaman wa Zamba kena ulazimu safara leo nge lazimi Mohamed Ali Swalih Mohamed Ali Swalih ngari hulindao uje urambie ngari fanyao eke ngawe na wandu wanzondo wapo yazalishe hitwa
atana mitio antane de na kwa zalisha hitwa ntushinda tila uza atati liliweze mali tina rongo abasa tiranti shanga mhambio kuna ujua dawana metra la arifu mtoda maga mwanao bwana na azalie lelese na mnayu na mjema biwa komori ewa umawaona ngwamsaidia ono kwa tumsaidiane engari jua uri se komori shaka mna jua urantua komori na mnayu wanruwa mleweni ti para doktori ulam uskwa lelo ti mrongoza banda na mpara daina rafsanjani na komori manza na wanru wana ribarikishi ne parti ule zina nyunyo tipi Allah nga mwamba nga nyina parti mwamba nyi wastarabu mwamba nga msomo yenti nga mjuwao ekemda zati yunruma pesa ba tende tipo azalishe hitwa mjama nge bidio jao kena ukiriuka wewe kutafanya jao Allah yamtompane zitwa amin amumla honi bano skwa lelo na mjwe mtaka nyebano haraka njokana mzia Shirafi Aisa alemewa Asana Hamadi alemewa Munyibaraka alemewa Mamadu alemewa ngari juhao ngarendao rao ne Rusi ngarao ne Marekani ngari juhao tinze bie banu ridungane rendera halale banu rifesha ngari shiliwa we safara lelo shaka mna kutoba ki Facebook ndo chamo chamo rona banu jawanaku mwereje ngoni na mjue benti ya tukana kutoba kana mnaino alafu metra la arifu ziyadi ngosi utike harumu wa trengo ndo waone mndu wa ungodo wafunguwe mndu walivwa udori filme nso urambie eka elegendo la Afrika kelisina mradi likaze kifu beka misafara hoende abanaba hausauri partout daona zale misafara nto urambie eke uunde mndu batika ambango daone mndu amunikera likume libandwa mpeshe hitwa auriti nzeze bieri seza rendera hafe batijinga kono mori rende wodo pande na kanzana beba eza mwisu inu direct mhimu bo desire ni be hauri sala ina bahan bawenga we ihonga we namu mimi engeti ja hyonja tukana mu engeti ja hyonja tukana mu bo desire imabanga mambo ntujuwa sabari na mbayo zengo leo amonge abutika sana biokana kena ukiribo Muhammad Ali Swali kena ukiribo mzee Shirafi kena ukiribo Hassan Hamad kena ukiribo Sedali Mohamed bo Shaheri bo noti pia bo Shafwa Ben Sharafa bo Metra Larif bo Dr. Gulam bo Komor Manza bo Rafsanjani bo noti pia bo Muhammad Said urichoda zena mna inubano ando sodombo kana imabe mimi wanunga mlido wandu kabandu bango tukanda mtsai kabandu tukanda mtsai kabandu tukanda mtsai na mje ekaka ruchunda mreda ya wazali lijoina mnarisi hao au lijoina rumati ndwaji rendera benga rifao hunu au na mji Julie ndazi au mjwera mbekana na mjweri ule drapo za rusibano rizibadi ye pia ngarondora hafi ya mvyonge ndea dangusi warifema jihadi au rambieze famizatu na mjuhe mjuseba rihisandra bomano au mwambeke mfanya jua komori wananyanyi walitinza tomaya walitirahise abasa wao wazambao izo na kahanza ni jeni mwambia ni bana omsiba uli yondo uka emakatianu nono daena hasani negociatori harume serikali iliyo waudu wandu walonezi o wandu wa aeroporo waone sausi kwa lelo ya uka kwa naubulia eza kazi jirizila jezi jiri tena bana woi hambio wa komori nyu hazimu wa aeroporo na mwishezo ya mwambiani njwa ukazakifu ni mwambiani ukana parti jua parti UPDC ni deze parti nku za henti ya hatu kamna ujwa ubuli ya wandu wa ili wandu wa mbengu wandu wa tahima pesa wandu wa uwe ya zali njemwa bena revoti basi derjo votiwa yoti haki ganyi na wandu kume na mujili erali kume na mbrato weriali watu sisi mdu ya loa ili ni mdu jato werani bili au rani raru tsangani na mshemwa na waza lingenje ni mwaniseni au ushenzi ya kaufanya jana balo ushababi si uzambana ya uka un jeune un emploi itafsiria bao uka un jeune un fonctionnaire un jeune un emploi ya wazi serikali lozaha nchila lozaha taratibu wani mashababi maundu sisi mashababi babi shababi wangu ya karishide kare namna ya uchiruma na ho uchiruma hiyo ya hadali doangani ya ishloka kunende dima dele dima kabati ya aeroport kabati la duani ngamwenda umalime pia anjomwe de wado lima pia wademe le kotie machui balo ushababi
Donc un jeune, un emploi. Haya. Wandu watola muhazini pia ba izo yakamwambiani dokana emhimu nganzao mfanya hazi chati mpaka mfanya hazi ya serikali. Haya ngena mmaone lelo. Mahala wenda waparihani ya serikali ya kamili. Amona usupa jadi wo ya balwane wa vile usupa jadi na mwenena mna lala unuzifiti usupa jadi duo ujikauso usupa jadi na mwene usupa jadi na mna zina ujeje mdumzati uwopoti na mwene usupa jadi tuo usupa jadi wo ya Oi. Super jadi tu ha? Amona super jadi wa Komori. Amona waladu wandu waloneti. Waladu wandu waloneti wandu watola muhazini wandu ula wafu wandu wafungwa kabati zilio na mwone namna wenda walio bala wazinao mwone namna wazinao bahinyi wa Komori mlo yao unudo mwiso hanyu unudo mwiso hanyu ikaulazimu owazazi waho wana waporte plenti uhusu ezetwabia owana wa Komori wenda wakaurendwa uhusu exame wenda wakauzingarwa hawazi. Haya na mwone wala mwana yamba tisati mwelewani kama ntao miziki hau tielewa kayodi o mantao ba yabo ngana mwede man lide ba yode ba nyom nikan tu isamfu wandu watola muhazini wandu ulowa wafu wandu wafungwa kabati maji kabati mwenji kabati msomo wajitoa fidia wede ngwazinao no hesa serikali ya kamili pia ngwajijusa unejiwamba kabati hata mdujuwamba tichabu ndongo ode namna hiyo paske maudu wo paro wandu wajuja wadunge wende wado zina no hesa no chira dama twai usifajadi tu twai bwa Komori ngamu mona we namna yatabazao yabo tuo wede yari udidi wananyasi hapa tuo tuo mwana namna zinao basi ngamu mnikone nimero aina wanzo ya pare ya Jonese batikanzani oneseza muhimu yabo uhusu yensi 0773 eule nafikira janza ya onese 0773 36 na bakemria nzihe nimero yo yabo 94 26 amrejezo 0773 36 94 26 na bakemria kope nimero yo ya yanzihe yabo eule nafikira ya janza ya zonese arumaze ngori zamba uzinuban ya tafadhali ya zonese watukufu izo ndizo rakaanza ri mjulizeni yabo emanama desire ando hapara wanutika unika ando information lelo e numero nda yo ti yabo haina mduna nzi numero utukanza pasa
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manama Desire. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manama mtukufu. Tito wa nimero tiyo yabo usiku wa leo sijawa nijeri mhadisizeni ya ukana baada wanduwa ili wakaharu mbwana nezenogo raziparisa pia mimi Fakharuddin tideside nitowe embabi yanibakisha damine ujokubali ni pare wandu njeni wambedua aina mndu yambangi haru mbwana daenami ulona unafiki ubaliweza hangu yendaye behahula umenyo mbwana na haina mndu nampeshe ama aliendea fanya ndongo ya renga ya rumili ya ndongo za hahe Mwenyezi Mungu yanijibulie ezemalizwe mahala ziliyo Mungu ya baranganye ya watemro eziungo ezemaliza hangu zenda zaliwa na rendo sinema na rudini sijini wao Mwenyezi Mungu najalie eziungo hizo Mungu ya zitemro ya zitembwa deboko owenyizo ngwajo utamani wafe no wake kwafu ngabo wanama waisawa nikubalie fikira hiyo ezabili sikanzani wanese ewandabo wa wanawe bwana aukanga wandu wadaza walala walindao wandu watoze malizaha wajitowe fidia wende warenge wajombe inde turu ya hatu ilazimu sharia ilazimu jau gelazimia ina mbiado jua eza lazimu ranzide ya basainwa notabilite yuwana na juzi wala wandu wazali ila sinema kaila notabilite ya Komori iwanili yao sheo ngebidio wa rejeze azali ya uka kaljaparo nade amanda ila huridhara au huvurengele vaola hatu enda fanya hizo ndo wafanyao ngeuke mndu mzima shakutina durabu azali ya uka uvaile vaola ambe ufanyada baba usauranganye mila pia baada waranganye dini baki na beti salami wambe hizo ambango fanyo bo warigo henti shauti doja uja uswaliza banga sina maimamu kasina mafundi wa mijini hatu bainge kwa tuambe za lazima hiyo ni notability ya kweli notability ngebidio warenge mezuizi ya hema jaliko ya ukanduma baba ukadova kandu za lasu wenda uzina hamama pede na male CBN mndu mbaba yo vadagila havaya juba havaya udurungi ya kaisange mndu mzima havaye joho yahe hazinile jaliko sambe hazinile tari shaka noda zina hama pede harumanyi kumbi no ditita ama amamna pede ezabili wandu mababa wahemila kena kaulazimu owazaza hao wamila nati wende wadosi na kishenzi na uvasiri na ukazabera na makasketi arumeze shughuli za shikomo ribapo ngwaranganyao emila hao kena ulazimu wana razaya wende wado suka kutura mwana mme kutura mwana mshe shwa na ume wa Komori pia wajibali ya ukishenzira hano wana wahema Afrika radwamba magata enamna weka yangu alelao zenile na zinu wazandi soma lahoni wao kwa tina mru wasome kati snap na tiktoku embanongo wasomesi wao harumeze rezo hizo pia do karim tumado suka wakaza mtume ndabu maulama walo harumeze majilisi ne manotable nke lazimio wajuhe waonese ka enti sange da uketina mila ketina ndongo sino mnguna warenge ya bewandu wajiba hizo ndizo Mwenyezi Mungu ya hamba wa intatawalla yastabdilu qauman ghayrakum thumma la takunu amthalakum kana ukahamada nyi mnguna mrengeni wa beheno notabilite ya kweli amade ya kana mafundi wako ili amanu wakeke kartuste mnguna rirenge ya jena wandu waji mwiso opposition ilo Komori waritrahise Mohamed Ali Swali ulo Faransa Ashirafi Hassan Hamadi Metra Larifu enyi wandu mlo bonze ngamfanyao jebanyu kairi mtomse sanyu mwedemwa hafe aunga mbakio banu mdo ambizendabo azalia baki ya jani koana na mwabe uka wanduma waona wa mdumizani kwa cha mshiliani mjuheri rengeze amvio au rengeze train rende Rusi au rende Marekani au rende Harumati ndwati Jom kidishani fe usukwa lelo au maudo au shao sheze ndoko ni sambao zinu ngamjokana zindongo za khatwari sha ka ofa uja ukana mwoko tina mana amunge kena kabla zimuri bakena mnainu eko wandu walo Komori kwa tuanze diwa inu isoma ngena waweze wataharaki daono wandu wahe ya aeroporo ne diaspora no wandu watola muhazini wandu wawo haraka wafanye ndongo vanu benti isaya ngamia mono o wale viwala enamna wenda wakauzina hamama pede na wafiraji wala wandu mababa na wandu majomba wakati bokoze famizatu pia ngwa marangani wananyaswa ulo wafu wasa wafungwa wasaka tujwa usabo nsitu majevia wende wangamia kabati mandu wa hadisi yo ya uka manga mkomori ya stahilo ati Kenya ti ya Ethiopia kartina babanu de stahilo wa ukanga rumaoni wa shenzi na mungu ambao eti hatugio chao journaliste mhurumi lo Komori nono ikani ko mvinyo yano ya bezu yanzao ulo Faransa negociatori wode mdu nikoze secret d'etat ya do hamba lelo na bare wandu wala wafanye kudeta na hizo tipia abonge hapo ule na fikira mwanama mtukufu Mohamed Farid Bajrahil ngwao yabo sisi risari tesi dengarombo duwa na oke kwa jaja miya mjo yomba mtuanza na bejamba baja wandu ikonia ukaikati fwe duwange jo usoma kujambike ngami na muo shanga ba wandu watanu waisawa lo pre ruombe duwa zemalizatu ya mala zahenda no wandu waritrahiseo no wandu wabalu nafiki wambangu wa onjeda ule haki handrabo nyima ulamau ngamjo huzisiwa eze shuhuli ngamjo huzisiwa eze juma
mmonao ele bangene mvinyo neze twabia bizifanyishi yao bonti juu yao mto uzilani shamto amba mtu amba mlole mzima wa ilima tena wa thulatha wa ruba ngamushilio mwanasho wangu Desire tafadhali. Maraba menji wa komori wa joka ngwaridunga maraba menji mwanama Fardini hotu kufika ondo ulonu wengingo John Sami aukayaho ele hamada zinji shanga mjo sana nivilie mada zijoka hafifu hana zipindi ili wa komori waelewe zikando rambao ebonge handani dusokana ngamboshulo wa komori marhaba menji na huboshe la marhaba menji amandiso haruma suje ya mando ndukanga mandiso suje ya mando ya ukaya lelo inu densi hatu setambu ikango zirihungao zetambu ikango ziriremao ngamjio mbawi haruma upande wa he ye notabilite ya ukaya e notabilite aminuka mwana Fardini ya ukana notabilite rishanga ya ukaya lelo e notabilite wamba ukana wende wasanganyia lelo wende wasuluhu rika ujuzi sokana ebanu wakawa mana haruma alanda libi hau wakawa mana haruma wende na ukaya wana wakomori wengi waralwa hitwa e notabilite kwa jajuha Hakika lelo inu ngarjua ukana mwananyasi hamada gazo haralwa hitwa mwananyasi mapale haralwa hitwa zwane na jisi mwananyasi aimani mwananyasi fanu aminuka ino tabilite kabidike wajuhe walaani suala amandalilu kwa jajua sha holi wanfanza ni kemle nonga mazoni birle mada yinji amwele ukaya ino tabilite ino emana wakautsanganyia lelo inu ukanga aminiyo ukana balase notabilite kazi zisambali hania waka notabilite ya siasa waka notabilite watu siasa aminuka emana wakaujale lo waje wasanganyie amwele ukana nga uwenji amwele ukana akunishiliyo kamushio anduwa shiaondo ngamwele ukana notabilite namna heli ya kaya ngamo notabilite kao amwele ukana mbese wala wahemba ezi tangu wafanywa majilisi wanuwaloki nyumene mbaezi kwa jaka uparwa amwele ukana wakaonukana wado msanganyio ili wende waleze dine ili wende wahundeze bahasha amwele ukado msanganyio wa notabilite sha kwa jaka wasanganyia ya ukana waonao zendo nai wana waralwa hitwa wana ngwa viole wao ani ya wamwele ukana notabilite wakausanganyia sababu ni mbavi za bahasha ni mba maele yo ya mwando mwana Fardini ngasivanu ungasindensi hatu yo wajibu ya ukaya rijebanu mwana Fardini aminukana yo haki yao haukanga muamini zembane kandu wanao nguna hutukuze haukanga muaminiyo haumiminga muamini baba ngabwandu wengi watudambukana kasu amini wala wambao ukaya azala kanza fanyilwa kudeta enge azala kanza ya ulwaya hajoka haulwaya maluja inga uihodo haliho warenge mfinyone lebange waniko wangu wakwendele wazine ingaza la kanza ya ulwaya ajoka ho place independence akabo dovanu wapanga twarabu ingaza la kanza ya ulwaya ajoka ho haruma umlalangwe sikarse porque sisi wandu matowaroho singaranzori wanena system mbi na ezimbi cha sisi makatili izo na kwanza njibwemba bisa wandu kaundo wasutene mbaye zio wamba ukana asala kanza fanywa kudeta asali ndo via ingeri kanza ruwazale sukari hatsuka holwaya eyiwe joka hatanga eni ya jokanza wazale sukamu yoya mande evangela amino kana embriado ruwahiswe mara isi wa Bob Denal no sisi ma Bob Denal parce que sisi wanada mu marwahiswa wala sisi wanada mu mafavalu singari wanao na mafavalu ngari wanao na madiktatori ngari wanao na majindu ya tsohindu ngari wanao na madhalimu ya rengansi yo ya mwando yo ya bili sakadaro sisikiti ambabi mwana Fardini watu wa parise mtukufu mwana Nyasirazidi kaungari si ukubali ukarazida ngeru mwemba na inu nguwano kasi amandu wasaya sha mwana Fardini zintabisha haukana sikafikiru kananga wena madendaru ya uzipoza razida handi mara ya mando ikabidi uzise razida ukaya heba nubo razida lelo inu mwenye baraka hansi za koordinasyo harumwisandra zabarindi nibo razida
usosanganyi hawena barua ni Nesufu Muhammad bwana na kikimwe hansize coordination harumwe bambao eba nusabarindi ni hatahaba hamsokubali mwasanganyia mwe hansize coordination harumwe bambao parce que ekaze coordination se harumwe bambao mwenye hansize zile tsandraya wa parolo wa mahame wa hansize coordination mahame wanongone wa lonzuani bahiyo do sikurju hamba ukananga gariri nao wana haramu wano au ngariri nao emna haramu hoi sha kwa tukubali wa kansi wa hasi coordination zakadoraru zakadwane sikafikiru kana ngo uzisora zida ukai zabarindi ni bora zida kiki ya jayamba ukana hatsanganyi hayeno opposition Isufu Muhammad bwana na Metra Mahamudu no wasaya wasokubali heni bantu kikia joka hawengaria watsingoto awasambalia makikidi yakubali yakusanganya henao na banu azali harengesambi hamrumia hamremezi nkabaya kiki lelo inudo ya opposition wajoshenda warumie kiki na warenge wamrumie maudu wajo mremezi nkabaya ebanu leka harila ukaya kikiwa de wafunga sambi ejo kafungwa sambi ndo ebanu lelo inu karisu amini mndu fulani ebanu amini fowa anyu nguanda isodi tuna kafikiru kango usisora zida sikafikiru kango usisora zida hamu isoni au kazaba rasida haone sabana ukaya owandu wako waezi owandu wako usi hapareni waode maranya rasida masikitifu maziro ni swala linu mimwambia yalirensi ukaya ebanu rasida ngusawe maranya wakomori wasohanza zidara wasohanza uwaziri wasohanza uministri ebanu ngwanzwe maranya wafanye maranya wafanyeza hao haukaya bangu ya hao wakansi wasanganyi hawamba ukaya ngabonusu wanga ukana kabasi voti ngabonusu wamba ukana ngamidole ndaru mwese voti okay lelo inwema na wasubuti wamba ukana Salimu Dr. Salimu hundu abohwa dawe maranya wajitamka harumase biro lelo inu maranya bada wamba wajitamka harumase biro wasiho pareni wafanya mandamano ya Sundaru yeli dari hafanya irasida na resile swala linu gawe raia hafanyeza haukera hia havoti lelo inwema na wanduwanwema na wajasubiti wambe ukana wavoti wabohwa dawe raia yajitamka lelo inwema hia harudasa pareni wanduwanu kwa jone ya rikaufikiri ya ukaya zensundaru maranya wasopareni rikaufikiri ukamba opoziswa inu ngerenga wezi Haukema zwalimu wanu wakaunji ya rumambila razidasi bavila ngokane maraya kwa maraya dwa koso pareni maraya ngwanzo fanye maraya wende harumavoti wawavoti jalema na Metra Mahamudu yamba havote waha avohwa na maraya wajitamka lelema na Salimu yamba avohwa na maraya wajitamka maraya waso pareni ndio wafanya pale mana rasida sabarindi ni kwa rasida uwezo kiwangu ni umste sabarinde nema na rasida ni wakata hao banu ya sodongo kanema yo gebidode maranya maranya ngazori fanye sikachusa hazi sikachusa waziri mimi musamba hata ekezi embaezi nisi bonse vaja ezi hata ugardiese na uhunda hata uplantosi na uhunda shande maisha sabarinde ni rasida ni wakata sodoma ni maranya ngazori fanye kwa maranya wasao pareni watu wanzo hazi maranya wasao pareni wanzo ministri na waziri sabarini nani wakati rasida sodoma kana yukabidi kade maranya Kanu sisi wao pareni hiyo hawindusha mwa societe civile juzi mwono osukuyama ulana ya hezaero ya mbahero mokilo nsohole riso pareni rimenya ni shaheni raumenya rifanya ni sofanya sabarindi nile lora sida jobo kana maranya kwa sukumeliwa sopareni kana sabarindi mbezo ko kumelia so mimi njajo faro kumeli sopareni hamru wa kipolitiki zondabo hamdo sopareni maisha maziro yo siku ya hangu ya ndremao kasi mruwa siaka
Yawange mwanama mtukufu fahari masikitifu matiro da wasushindwa mbiara zido kana ukaanze mara nyewe wafanye au kama raia wende wavoti mana salimu yangba haundu abo wa na we mara nyewe wenda wavoti mara raia wasio pareni sunda za kamili ya ukaanze mara nyewe wafanye hizo ndizo ubidi mdo usisemie wanadamu wanu almuradi abo aminu kama na mafarijini erisala yuaswili marhaba menji bango juo ya uka wakati utoduba sha hakika yo haki ho karimwambie ukana ikaulazimike mkana plan dizo na mwisa bala kajashinda ya jibu ya uka ibanu ngasina mahamfukare kamtina ndo mwafanya ndani kamtina ndo mwafanya kwa ntika mjashinda madunga na mawafikiana mwenda tibushi ni ti la renyo timori siti dezembidizo pia yongeyo ni sawa ulemevu shamtuzinga rezezi haina mrunganzo yake secretary na mrunganzo yake director wa party kabati wanzo ya pulidi ina mboto mbele ya kabati wanzo ya pulidi alafu wewe ngao ne toa mana waende opposition waende kwa matele barwani ngao na party mboha votiti jingabi sambitu wale ngwafungwa enga mtu kwamba ngamjo mtu utosha ule farata wingi na ruko hintitosha au ambe mtu kwamba fahamina jao mimi wakati nakaura mpira ekengamia ataka abo ifoni marke mabibo mzee ekenja tema biabo mujoni heza ya mtreneri yoto ni heza tu semroji abona mro heba nji ondwa chinyi ba posa mdo yabo surtout risali mrambuani almurade itimage somau yero objective ya mado shabanu mana mafardini ba karazi babanu opposition panu karna to dokeri somba faridini panu faridini wanga we mndu mpira yonko kiri uri mpira hata ulemewa rongozo na nyuho wa Ulaya wanga wasomo sharia wasomo sara wasinda mina somemba za majuma sifude wauti warongoza hata waongo alindao shahimani walindi beke mkwani ba ntida tipua zalicha itwa nana o mito zipua ngaoneze mali hun Baunu ustaarabu wasomea bantu sida mina somea misiri bamege tira somea mndu misiri yento jenda na lise mndu tendezi ya itatazia ya njia ya wapozitwa mimi mwana mafardini mimi raia ngami banunga mwani liwensi yangu wonda mimba da mintoto poro hunda mbahazi maudu ikaye zinilawa halafu wanadamu wasoma sharia wasoma ustaarabu na wanzo jerikanti banudo wanilio no partu wangalia misafara renda Bruxelles renda Geneva wa ustaarabu wanu kuja waona amiandai vini kuja waona wabali ya ndogo wanutibure azali yalo yapo fati ungu tocha yariuwe yarifunge yatoa ndumu hazini bo masiu yende akaze ngoma wanduwa juhondo adozi na daona basi marhaba abo Mwenyezi Mungu kaka bati wanadamu wasomo sharia wanadamu wasomo sarabu wanungoma mtu amadamina soma majuma ni teni mwaniliani na mwone haya dingo sisa kamemu kaka bati ulona za hoenjeza haruma ezabari bokodo za jiri nizo razoni sabanu ya bonga rimpara oni msaidie usiye duaranzori isome bayode muhimu swafi haina mruya juwe ya ukana ngarundura ombedwa o wandu walaze maliza hatu hau wafanye ndongo vanu nemfumbili je ushao moti abili garjo somadu o wandu walaze maliza hatu warirenda o cinema hau waonao ya uka ilazimu wacha wambangwa onda sino kwa tindasi shangwa tungoregezo ngo zatu obeho hazali izo ndizo bikawari kanza jeruma biye ni banu tirongoze notabilite tirongoze maulama u tirongoze ze partinku tirongozanyi wandu matolo muhazini ma licencielo mjama anti hafe usu kwa lelo ntujua inunga mjoka wirendaje sisi on s'enfuya wana fe na wana rongo tolo muhazini tsa inu mjama anti habanu yoka sisi safara lelo karna ukubali si wandu hazira licencielo riono ekanyi wandu umenga mjonda majida ilie au mkeka mwede majida ilia haina mjoka hanti lelo wakakomori wa isawari benuli ya ukakomori kabati opposition zilandrabo ya lama fiti abonge abo ndizo mgwanza ao Mwenyezi Mungu ngujori nikeza khair ekamgu amenze eza hundra o andru watola muhazini na mnambi yengeni mwambieni bale ojuma ndutso refresh mbabe enga mjwa eza hundra majeni wa SRC kamjwa eza hundra wandu wa SRC kwa mjwa wandu wadomba sidera heza mbaba hoya wandu wa aeroport emjua ukamjaziju
na mnabi yedingo simwambie ni wana hadisi wa ili wa Miswiri babanunga bondo wadungo ujibu wana hadisi wa Miswiri wana na mjoza hunda Oandru wakauvotia zali da ene mwana ngwa uhamade emzaze Miswiri yuparwa umuridwa ngabo mzaze Miswiri banunga mwisha wakamtunishia ngabnishia hau Oandru wavotia zali ene wana ngwa uhama umuridwa mzaza ridwa uo mzaze yangu halkahira yakahenda Uswidi mahala ambao Asuani basiba yakahenda hiho apashie tren vala haza nyumeni emna mwana hayo pararidwa alafu ajanga ya rumo trebala harengeridwa ngwanzo ya mhamse emna mwana ridwa katsukiri uhama amkaza huno arumweche fuba atoa ridwa katsukiri uhama nombatiwa bomsafara nguo mlehara ya hakausela huno nombatiwa hama bomwana ridwa katsukiri uhama basi wakati ilaka bomjomba ulo bala utunjiyo mmaridwa mjomba wala upara mjomba answimo utunjiyo mmaridwa eshefuba ngutuangalia eshefuba novuna misigo mmaridwa harambu waukana ridwa ay mjomba answimo ngumangaliyo ajibiwa jwanza jebala aje hamwe yeye alafungu tuamba ridwa kutuhama eka kutuhama ngamjo hamsan tonton ngamjo ni kantonto de tiwa ya noye eka kutuna ola mjomba aswimo hadimbala la we yasubitu ngombo ngombe lazima nibe singu jibwa nami be sengwanzo jeta mbada ziba nende na mzabati harudali to tena ola mjomba nguono hadimbala la hisabi ala ola mjomba aswimo eka kujano le ziwa mimi ngamjo ni kantonto ngo hama kutuhama ngo mjomba ola basi abakiba langu toruje mtaze ola bala hata areibiri na bala ibidia si ola mjomba shamba ntusi aba mzade woi ke mwana we isahama bese ngabajo kufanya mkataba banu au bange njo birone station emala na bidinsi ama mndu akaenda mitami ulibidia sensa weni we apashia moroni shawe yaishia mmaridwa ngu tuambaridwa kutuwa meke kuja mangamjo hamsantonto eke kutuwa mangamjo ni kantonto le diwa ili emwana yafanye jalousie ambe ngu hamo bahentonto hadimbala ala bala ngu tumruje chefuba na ilibala ola mndu abidia sensa weni kajasia hede owaswili mitami huli maridwa hasihi ola kajano ibatiwa ala fola mjomba asi muamba eba njau njahama njasiha hiyo na bidini si zeza uneserse kwa jani kweze visa wamba kwa juba iziwa kwa jare ngo mwazini aba watolo mwazini kwa jaba iziwa wenda omanga warudi sena kwa jarati wa muhazini warede haja mjomba aswimo SRC warede haja mjomba aswimo yamuganyi yapo hai yo na mwede marenge mvinyone le bange mnwe mdodi wazeza mhundana ngabo wabili wabili wanu wadungo uno swen vinyone le bange warende haja emlevi Miswiri enda ya lola mlevi Miswiri enda ya lola faiswali hadi soji wana sheba aja zingari mndu mshena tapalangu to mbusu wele da ha mndu mshangu ngutu mbusu le da ha ambusu bala hata lera alafu we mndu mshamwambia kana ndao ebanu kutusamba bizambwani utobaka wajui hata kutusiha ola mlevi aba kana mingabi mlemeve kango si ho mndu nuli aba atia cigarette yeke ngo sobonti yabo ba mintushindo sabonti Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Abuzabar Manu kusama direct ngami aruma direct wanuta taze numero abo ngamjo para banga mi aruma direct ban ka direct ikamguni para musa amjo para ani wahiba changer numero basi ola mjomba
Hambie mrumshe baada ya mbusu boda hajua hata wala mrumshale mewangu fikirukana ya zambani kama tuka ufanya hafera. Basi ambeba nukutu sambabi zambani. Amba ekango siyo wewe baminga mimlemevu ekango so zambani mdundi belia sigareti ya amba mdundi belia sigareti iyo niyo fatihu ya ambia wakomoruka ekanga mwanzo miziki hawa njelo mnikali ya katiho wakomori walishu bahibane shamba kishani na azali nga nyihamade mlevi miswiri ya zingara ele grenadi la explose ya litabu sao wabira mlevi mraji bala ya muzisa ndawo yule lisio tambalia yabo bo ebanu kutira yule lisio tambalia yabo amba ekali tambalia ngamina la saya amina jindwaji yede ali asuma ni mkabwa bwaliyo bali katujwa hiyo wakomori katujwa zitabu zwa hundao shawala kwa jajoka mndungu waono ne mataha maji ne zetabu za rendo wa komori timwambia nuko ndo mwiso wanyubu wa komori ilobo juilo dele kudumi denkuhunche raeja lolo ayoke namna inu eka lolo ajaine de namna inu wan in amada inu ba mru mera raeja lolo ayoke namna inu kabla ziwaj eka isa lolo ayoke namna inu alafu abo ujaodamba wera dion lolo leze sura zangu alija ngena mwambe uko uduzu hando biso afekondo isa walolani oanga miao dawa oanga miao dawa amonge watukufu bizo mgwanza hao na mjuhe mjitapilie ba emana wazali hamdedeni hama demzade ya fanya sinyali jawe efundi wahe ngabo mzade ngabo mnashioni ya drage fundi wahe mwana mshia mfanya da efunda mwambia ukana baada mnashioni afanya ya fundi wahe jawe ba efunda mwambia ukana mwana mshoni maudunga bile udungane dawa na mbaba ho na mzaza ho ujo hunlikoli basi bayambe namna ila amba shamimira hakarti pre arumarogo zandola jile kaizo ndizo wanza ho izele zapateo izo mubisati ndizo yajibuyo. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mtukufu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mananyasi mtukufu uripara rione seza husu etrahizon ne duwa ranzori isome ne notabilite ne maulama u no wana hatu enamna wajibali yao no msuko ne zenyile wakazao mtumenda abo ngene opposition ya Komori izo warifanya ne notabilite ezenogo zaho za juzi rito ujua bala waona na mhimu hindi kwa tuko ufanya zaho suwazali nizo ya warenda ne opposition ilo Faransa no wandu watola muhazini do uka wa Komori ne majournalisti wabuli ya uka mru wambilweze sirizanti negociateri na nono EIPDC nejua enge bidio wafanye bahina za kaula zimuzi ya unienti waodo wale wenji ya bidio watende wanduwa wadunge wabaki yabo be ezevotizare waodo waboha waodo wafungiwa nirongoze bandu ya wanzuani ya uka wadaza wabuli ya enti ngamu hushiliyo madama mtukufu izo wanzubonesi. Naam, assalamu alaikum. Ya mjoranzi mana ya he wan manotable ya adala zali alafam jojia ya he ya agwa ya kamba ma diaspora kaya diaspora waja humu wabandai ho na wakahula waliziboba banjeni ile venu amando harmoze notable notable zi wala alati notable kama notable wala wakandona zali walati notable wakandona umshonje hani notable wakarumani mshonje anshonje notable wakarumani mshonje balolonga umalazi halafu kumasfetile to wando daba wanuswala wanda wangaria wala wandu wasawala anje wala kweli notable kweli kijako bibi watanganya hata shawala pia wala wandu azali ambaye ndida hono mwana da hon tindaula akaya na vanunu mlayumu
mtukufu mshangama yakambuka ya ila kibinshehi kile halila wakati kibinshehi uvotoka nrume utokaya uvoka mwaliko umwaliko ngodo kabale ka wandu wali umwaliko bahi baishe ndola imenyabo masimu shabala mrunge baba ngo kakabati la fanyishia halafu balanga mna datsola mtitu lobo haribalo huko baishe enero toshiza benkarwa halam dalitsona nkarwa bombaba sepa yoti ada manda votsoro era mbandula iralo balanga hula ijisiwa kazobo itoju vatola nkarwa ila ngalia mimi raoja endelea ngabo wanamji walomba hindu mdiata wela be kanilo weshilio ngabo ulemengu wa henti wa jokana linubwa bala mdumzima ya majilisi ngabo mapia bezipula wezitwa ngabo wazaza hatu waro wao wabeha hula wala wabeha hunu ngabo ntwa sheda ngabo vao weshilio ezengo izo raiona shaunda sojo ndo ni kwa kafe awoni mndo ni kwa rali jana za tahalili wajoe wakubali kanga bomdo mtima notability ifo ma notablo wa wala alafu ishianga abunga mjebo fundi fahari endelea wale vendo halafu na bozi nogo le vao ilopia yenga nzonkaro abaleka utoto kankaro ni kejabua halafu mtukufu mshangama kao ni mstelio amboka wa mutije na warambie ikange mdumbaba wa mutije kwa jojo warongowe au kai ziyati ndongo hata udahonia zalizi tobia zila kajaparo fanyishiha tobia zila kajaparo fanyishiha mumtu wa msuje aboko jorongowa kajaparo fanyishiha harmumji wa hambu enti hambu kajaparo fanyishiha hau harumwe hingacho fursa zilati ngo za paro rendea abo msuje kwa jorongowa kadhalika sha wandu wakahamba zila wakahiabala wala wandu wa ili wala ndo la sultana bala abdullah zola mgimani na wala na vala mise vala mwashili olewa yeungu babanda uviula ani amwa wala denya fambaya ndio wakafanya tena ngozila an ilenda paruzo na fahamu ile tabia olewa mpaka bofundi fahari elewa kwesi ile donc ile tinongo wala denya fambaya lando washili na dimani wala ondoaze wala ndo subutu wado ndo baba kamili wana tablo sarabu wafanya hizo na ngozila kaharu wengi azali kaya huo usango mdumbaba no tende hali hiyo yote ile hali hata halafu harimo mtukufu agwa mbo kama diaspora waja hunu ngo harimo majana matan marandaru ngo waja ko murivano wa banda diaspora wao hamba zendao ni henda diaspora halafu lelo agonja torea agonja ambokaya amjo premiwa ni bisingo shele bavi moto kopezo miwani go to finalize wala na wala ile hofanya halila ila kanga decourage wangu ngo dona mheli systemu agwa kufanya ko decourage wangu na wala tosha wala wanu politiki waja Faransa ula kola marefugee wao kwa kufanya ma politiki ila ndio maana zaja watu wanga hiyo bye ani wala madama wasambuka ya kabala kauni kamdutoma kamjo wendo wala shito mdo fanya jao halafu zengo ngozila tatufanyishia wanoto decouragea wanungo na maana diaspora wanu hausiru ani wala gwa kanza fanyani ke wamtomaya na wala zila kwa wandu kwa tingolinda ewa bana ba su agwa hamba ngujo polineti abo ba maudu zengo ngojokiri zengo ngozila kajafanyishia wandu wa decouragea inge kweli wale mamejoka kawasi hiyo ila lama wale ma diaspora basho kama mabeja nilifanya hivi watu kwa data wa pia ile diaspora ngo fanya hivi wala ala renyo litanga vanusi tanga mapesa wanga hiyo havenga baulo malalao na maindini wala tawai wala ile majilisi yo katubu wala to amenji ya majilisi rivea hiyo Faransa shanga musisi wale wa rivea halafu zelongonizo anabo mtukufu Abdalla agwa iko bidi ya jokaya yende shikaza torsira ngarambao ngo mazembi batso mwenjo batso jao pia ndirambao shayende afanya hali na tosha ngo shiro tosha katega kampasi alafu wangu wali ndukaya vala zilango za kweli na vala wakaanza wa decourage wangu oleo halafu mama mtukufu Ibrahim Shia mimi hunu na tena mbunande kengu ishilio
bamira nzo mwando waranzi 2016 ranzo bwana hunu ninde mndu nakana mbukaya Abdallah Habo msum amini hata kusikia ile mala amini ajibrasha huo wandu hunu pia shauku hunu kwa janikubalia shauku wakawenji na maana wengine kawa samba huyu abo halafu nanda ila kamba kaya siku ila ambaka haipare halafu amaka abana bangati salima mndu nazali bangu rishino pare ile pare ile anda huilati ya kwamba la pare ya zungu ile komori lofa ado engeba no hambuka ya ngati salimu amgiba na mzingizo pare kwambani hao mjini halila avondizo olewa shauka hari pare ya zungu usaheni ya panyo hindini halila ya vira mahala hai kihari bala na mtu mtukufu mstaarabu ya soma pia ya doenga malilu hazadi bahari yangu vitopare shafinde halile ngeba ngulekeze kwamba ni swasi huya johambe serjo hamba hata hizo ngono wala sultan yola ndo wala mwikoni wala bado mezungu nambari mzo wala mjiwani we wala ndo wala kausheshia Ibrahim Shehi wala ndo kufikira balo wala ndo Abu Mali Ibrahim ngabo Shawali ngula mwenye Shawali wala ngono ndo kufikira kaumbisa Ibrahim Shehi no ukomplete hakamturuka akamtimulia akabura shewa yambokaya ai Shawali hambokaya ni hambangu swaliko nini nonsenga zangu si mala ngoji na balaka ngamdo ngozo kaya lelo baishe utoki rukahari mbia urenda na yaka ya ulilo wana washili wa ulopi ya indinali ulo la malilu na yetinde hali donc jondo na babina toka anzani vile mutacheleka ngabo ndo apare kaya kilongoti de hali Abdallah Agwa kango ishio ya diaspora uondongoza waambie kweli shawe ndo ambongo toreyo na kujafanya ndongo zihamande mwana nyati aba korongo yao yakambazi voti zilao ndo wamobilizwa watoto wanatiti wamobiliza matwazo za kamili ikema majuma wa mahari ndo mapolitiki walala wasiwa kabanu karjawaruma yabo jebo wandu yabonga manzo mara yofanye sudo baba na Tanzania kazi bo funta fahari chele ngabo manzo warungo marhaba na mwishi yao iyo fikira muhimu ya uka mzee wa hatu hukabonze ngojuo wandu wa rendo azema ngojuo zi haki zanti waiti azali linzi shirika la hahe azali harihiswa fahadi hangamizo wana waiti mrokana jwambekane kehaja au himilia ngojo mbeshela marahaba ngebe ya hulilia hufanya ngelazimiyo utahe mahakama shati do tukana bukaja tomba parena ya hari ulilia washilinga nzo mahakama ya hemndu yangamiza mwana hao mwashili fahadi manze no wadunga izo ndizo washili wakauzilinda shati do tukana ni ujoja kwambani au ni ujoja washili ngujo uparisa ekeni ujoja washili wede mro abakisha haruma washili ngelazimiyo haina mbizi jo hunde washili nganzo udailie au ukapata mahakama au bala kuja kupata mahakama ya hemana hao enda ya kanza ya sutene equipe nationale ya sambazwa ile haha ya ulo ya hafa yala kuja kawia tashe mhemu kupata mbapare yabo ngarjojo hulili wenswabili waje namba pare au ambe ngwajwa chine mwenje au bale mabildizer waje yavurize yabo ramenga rwadungao iyo ke jalazimu opande huo ngarirongo ha adabu hauka nyuri rongo za adabu ujoriste hinga jo mstay utojoriste hinga jo kaneshwa ekangari mreje zao elamonia hahe wodo pande rakanza ri mambieni abunge abike kabati ulona zoenjeza ngarjo kazabanu rombe Mwenyezi Mungu rikenamu riwonezi ya kifujari yenu ni wanazichana ngelazimiyo mlamuhe mreajise ni wandumlo komori ngarjo usome dua ya hatu abunga jineshua ya udaza au mdaze ngarjo usome dua ya hatu ni mde alidulu mweze maliza hatu Mwenyezi Mungu yende ya hukumu robahanu yaliyo rwando wikayao warumiliwa ezemaliza hatu zinu ifo rishemeze hauka risarileme wandabo sisi watwana wa mndu sisi rijitoa fidia karna ujoja wanjela megaru wanumbwana na wanafiki wabaki wadori nenda sinema ifo ri subuti riwonese izobakode za lazimu ema notablo ema ulama ngelazimiyo waonese holiho de malezi haina mndu yangalie zanogobokodo zilio sino yabonga rjula hasara sonti pia iyo ni manaraka ujabanu skwalelo jeri mwambieni zanogozinu abaki do womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni joka branzi za khair Mwenyezi Mungu yamnikiarere ni joka branzi za shari Mungu yamrejezesho yaritolele
katili linunwe madhalimu wanu haraka. Allahumma amin.